For Mr. We are back again live from the Kumasi High Court in the Appeals Court Complex building. Mo fan chair busuya ya shase ya ya de amanebo esu mu nyina no na ni nyina fa that lumba na yie mu nsensem na afei na kra the part of that lumba nsensem a ya de ababedu court a eye Mr. Meka eye kunaye ho ensensem mo fan chair network na ha dwen papa na was say yakoba na yase nyame se ohun yemobo nti nim se zabre de eja na nkasa ohun yemobo ya obedum ye na wabwa ya hwe so ametime di dwumadi e wabra yenya technical hitches bia e wo yen radio yesu kristo de nti amen ti Christopher mo fam bible na mo mpae na mo se mo fon so mo nkrata se ba no na mo so mo fan zangu fam ani se nyame se ohun yemobo na mo edi dwumadi enkosi ewie yes we are back again na busuya ya ba bia mi se na medical achim dada no ni nyina fa that lumba and sense some no na ene enkomo yeah work out sabi eyere who the legitimate wife of that lumba is nena court transfer so shall see enra and obetna so nyame adom ade chi ukura dan so a court be sa atna so biem afi yawada and so obetna so na afi wadi mu nkoma fiada obetna so na ode awie fiada na tie tie se abusua ma men clarify sa ade we wa say on say in news they say 17th to 21st which is no adwada shall say bekwa kopem fiada which is 21st of November 2025 the year of our Lord Jesus Christ. However, let me clarify say nyame adom fiada court to exnas we are na onwie asen you know owie fiada exnas we are ye besa babiem eje nyankopon ya adom no de yankwa che ne a ye beba on now Sunday which is Tuesday the 25th of May 2025. Yeah, no na court ever pronounce judgment. I mean the final judgment no eba betodwa ye hu babia sabi esusuan e de body ho befa na bibia ya asomtwe na bibia ayeboko nti sanete ya babedu asenti yanka kan ho bibia de sha ase an ye chirechire mu a Mr. Meka network no na edi ehwamo enti na yentimi nsoma mansan no yen sanfa emo round down kakra brief here on afei de akabia yenfa ensom amansan enti the thing say abusia wadi kiachi say the various parties involved no obugina ababejua the various parties involved no obugina ababeju yeah amamreni amane kwan so obugina court court time this is a appeals court complex building the thing say asem high court na die but high court no ewo appeals court omo complex building ni mo enti ohwa building yes we ya yes soro no pa ho and aseni no ekoso aseni no ekoso soro no pa yes the complex building yes we so top one pa na aseni no ekoso na ejanyankopon adaroma the various parties no woni na efiem court na fe yato so with omo nseni na bibia ayasumje and medical achiremu maka say ye ma me be a friend say George na say bunsu ono na no sabi omodene ba ye ya ono ebegina mu enra ebegina mu edi ama ye maame akoso asewa na wo bi say maame George na say bunsu on hwan ye tien say oye yonko pa yonko kra o chenua edima our beloved mother ye maame akoso asewa fusu ye maame akoso asewa fusu yonko brebo pa ya chese oben no na enyese bia ye tintem kwenye ye oben no pa yonko ekebusua no ho enti wona ebegina mu a court ama ne kwan na enei ugina dakem mu a obusia no ugina mu sen akoso asewa esanse wasensan ama mpanyufo mrana ma na kwan so nyina musa enafe on the part but you akada dynamics network in here basantina busia mesan ama have a review of nsemo a ekoso enafe on the part of a year odobroni so ne wo fa be a friend say Mr. Osebempon odon so na obabechina na the ten say aya na omo stand in omo sign the power of attorney o sign the power of attorney the answer mrana ma kwan say ubechina mu e di amadi pakura sabi nke so obechina da community no sabro no ya address wa we address you say Mr. Meka ya address wa ya address so say ni pakura no that was obechina da community sabro ya kasa amadi amane boy sumi ya maame a ojina da on behalf of ye maame akoso asewa ye maame George na osebunsu ya address no adaka no a ya address no as akoso asewa esanse wa sign the power of attorney ayama na kwan that PPA enso ekoso a wojina mu ema PPA ayaso yes network na nzo amosi aye ho ye da nyame ase se me ka se mo mpae ye ko bon mpae mze mo so mo bon te busi amon koso amonye mpae bon na mo moye ye hwe de nyame be madaroma na PPA enso aye boko se dia esi enti just like I'm saying abusuya ensem no no Osebempon so odobroni of ya oba be jinem de ama no na se say enra from the last sitting enra ye buy e di be sin no
ɔdɔbroni ɛfa sɛbi ne wɔfa ɛbae ne papa afei ne maame ɛne abusuafoɔ nkaeɛ wɔn nyinaa bae yɛ a wɔn nso bɛgyina mu ɛma ɛbɛhwɛ akyerɛ ma biribiara ɛyɛ asomdwe nti dabi a na amanfoɔ ka sɛ ɔdɔbroni kura yɛn hu n'abusuani bi a wɔ ha nso n'abusuafoɔ ɛmfo adeɛ ɛkɔ so no so a I can confirm to you sɛ ɛnte saa ɛsiane sɛ ɛnora bɛyi ɔdɔbroni na ne papa ɛwɔ ha sɛ yɛ a wɔn nyinaa bɛtae wɔn de hyɛ no akyi nso ɛwɔ hɔnom ɛna afei on the part of yɛ maame ɛyɛ akɔso asɛwa nso sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛdi kenya ne nteɛ n'abusua yɛ maame akɔso asɛwa ɔno nso ɛnora n'abusua panyin na ɔwɔ ha sɛ yi ɔn sɛ yɛ maame akɔso asɛwa ɔno ara ne maame deɛ mesrɛ me ka wɔ sɛbi me mɛkyerɛ abusua ase deɛ ne mu asɛm na yɛde ka ne nyinaa yɛsua deɛ ɔno ankasa ne maame deɛ ɔkɔ akura wayɛ nyame ɛde a na mmom wɔn sɛ ne maame yɛ nyame deɛ adeɛ nanso ne maame nuanom bi yɛ aka ɔmo abusua no mu abusua wɔn nyinaa nso ɛba ɛbɛgyina mu yɛ a ɛne ɛnora kora yi na edi ho adanseɛ sɛ ɛbɛka yɛ amesrɛmika yi na edi ho adanseɛ sɛ yɛ maame akɔso asɛwa ɔno ara ne maame nua yɛ ne akɔnya ɛtwitwi nkɔmɔ ɛma ɔde nsɛm kakra ɛto ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ anim ɛkeka nsɛm kyerɛkyerɛ nsɛm mu a ɛma bibia ɛyɛ asomdwe ɛma bibia ɛyɛ bɔkɔ nti nanso nyankopɔn twɛ deɛ mpɔ na daworo ma ne na ho mɔbro nti wɔn nyinaa san wɔ ase yɛ a wɔn ɛba bɛdi nsɛm akyi na bibia ayɛ asomdwe ɛna afei that lumba abusuafoɔ no mede ka ama yɛ rundown na paako sofoɔ yɛ ho wɔn wɔ ha sei afei nsutafoɔ nso yɛ ho wɔn wɔ ha sei but deɛ tiɛ ne sɛ bebree no abusa sɛ kɔpna na what about abusuapanyin wɔn abusuapanyin wɔ ha na kwan sɛ as I stand here mani nya ntwa abusuapanyin so but mentumi nka sɛ wɔni ha anaasɛ wɔ ha wɔ gyidie pa sɛ abusuapanyin wɔ ha ɛsiane sɛ asɛm wɔ yi yɛ a ɛkɔ so yi abusuapanyin is a party in the case a ɔno nso ɛwɔ sɛ abiri bi akɔtena ase a ɔha na ɔbɛkyerɛ nsɛm mu ɛbɛyi ano deɛ ɛbɛhia sɛ sɛbi ɔno ɔbɛba court na ɔbɛyi nsɛm ano no ɛwɔ sɛ ɔno nso ba na ɔbɛka ɔbɛma biribi ayɛ asomdwe nti I am very optimistic sɛ ɔha na mmom ɔsɛ wɔhwɛ court ano a abusua entry to the court ɛdɔɔso paa ɛkwan a yɛbɛtumi afam ɛde ɛwura court no ɛdɔɔso paa ɛdɔɔso yɛ a ɛnyɛ baabi baako pɛ nti ɛno deɛ I wouldn't be surprised sɛ deɛ yɛn nyinaa yɛdi ho adanseɛ no sɛ ɛnam sɛ yɛwɔ various entries to the court no nti abusuapanyin could use other entry a ebi a not necessarily sɛ mediafoɔ bɛhu no ansa na wakɔ akɔwura mu nti saa na teɛ nso wɔ hɔnom but report a yɛnya ɛne sɛ as it stands now court enya ɛmfrɛ asɛm no however they are all seated in the courtroom yeah ɛnkyɛ pɛ bɛsɛn akɔ ne akɔpɛ updates na foforɔ aba yɛde nyinaa nso ama ne bɔ ɛne emu nkyɛn asɔmɔ live from the Kumasi High Court ɛnso ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ kumakra and as usual to legal wise for no so ɛde wɔn abi aba abɛduru ase a wɔn nyinaa nso ɛbɛdi nsɛm yɛ akyi abɛka akyire na biribiara nso ayɛ bɔkɔɔ na biribiara nso ayɛ asomdwe sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ saa nso ɛna yɛwie ɛyɛ to legal wise asɛm wɔ ayɛ kan a ɛnyɛ wɔn nko a on the part of yɛ maame ɛyɛ anase yɛn nua bɔ ɔdɔbroni so yɛwɔ faithfuls ni bi a wɔn sympathize with her na wɔn nso abɛduru court a na ne de wɔn ba abɛta akyire na biribiara nso ayɛ bɔkɔɔ nti wɔde yɛn tu anam kakra na yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so live from the premises of the Kumasi High Court in the Court of Appeal Complex Building. Their echo on the day 2 of legal wife. They were a year. Yeah, imagine the 2 more. And some can I know live for the guy? No network in how drinks now. May sign. I'll brush you up putting someone at of only be see the baby busia. So Fena and Yamia more kind one. Now what's in some see and who the echo. So dear know your barco. And I say some of the issues be more. Some of the issues we want assign echo so yeah you chasing them with the chairman sign say oh say with respect to our legal wives and say no and some but to just say mammy akosia say one that number or more worry yeah and radio on to Emma on say yes some worry Kumasi bomb so I know yeah asante for there amamre ni amane there no and sakra na afi omo kwoto so account Germany there so echo so na the tie ne say and also a home for you and then what dancing na as it stands now aba abedi court nsa yeah ebe chemo ama court say on say nancy dance bi also say ebeka court nsa betimi aboa e ma wase ni no akoso tote no nyina aba bedu ya mpani for the abel court and now one of the issues are and so one sem sorry here our court so the medical aka e dey acho na network ni beka ti no Mother's Day ye twem ya on say sesia no akwa Odobroni for akoso asewa enti maame akoso asewa na mmerɛ nimfo no ɔmo lay out ɔmo points yɛ kyerɛ sɛ ɔmo na yɛ yere yɛ ayawade ɔmo ɛna in the same vein no ɔno lay the points wi a Odobroni so lawyers no
try some punchy holes men can say sabi omo be more than say omo bo mu ntokuru say nsem omo kana ya oh we asem again tisa say that here na say I say be ya obi abenya nyina so ama court we say oh the way can na e no correct it sounds na ebedu na odobroni so a lawyer for ne wafa say be mpon ye be di adanse amani omo so be gina da kemu a the be question say omo so lay omo points in the same vein na me akoso say wa lawyers omo so ebe punch holes omo so be bon nsem no mu ntokuru ama court omo so court ebe hu sabi die bia entisa wom na boa ama omo so asem ayete eno na ekoso enti ebe pim of course say na no ya Mother's Day ekoso ane na no Mother's Day yes May ho baby Mother's Day course ye na ya we share ma me no ye pusi ye ma me no me ya busuafo ya adofo ni ade na busua odim say that number the official Facebook page eko posti ye ma me amisa that number ma me ya wa nya me dia owie ye ana osan ko posti odobroni e de ka ho na se o posti na dofo ye ma me nom anyone ya atanachi e de akoma padi na chi e de ababeju sabre ya abusua o posti ye ma me amisa we no e na fe osan ko posti odobroni de ka ho na already boom men kan say o say ka so bi already offer picture we no offer picture no case na ye ba ko na de ato e na o twe nsem a chese na ye odon nsem pa enya asem picture so be pim of course say ma me ye ma me akoso ase wa chese na o kan that lumba ye o da so na wade ngu ya ti sam Mother's Day that lumba official Facebook page e posti ye ma me amisa esa posti odobroni kan wo hu ana na ohun yade na mo no tu fa na mo chim se o se eduwa bi a ma me akoso ase wo bi a ompena no kasa ompese sabi ade ba chi na ne kunu ehun sensem na yefrema ade ba chi na ye kan kunu wasem ene ade na ensem akoye deja no ompene santi na bibia na wa ye dindi omo ay kase o ay no tena ho na wan kasa ne ade no nyesa bia ne bonus so nyesa bia ne bonus na mom ne ye munti na ya na wa ye disi de be ya obi enya akwanya enkasa entia no kan sanse oba odo ne wo kan de sana be ba na o de ye 2020 komo as usual to legal wives Bema ba ko pa waje ginam na ene okonko den o hase as usual live on YouTube by Grace TV to legal wives for your life or YouTube 2019 odobroni your live for YouTube by Grace TV remember senior akwaba na as usual I check come Bema na boko de boko minia ye de nyame ase ezi ya dem se Ghana ha obi ani mo but unim there be any power from ba be hwe sit down with each other I have for your mama achen na no pay okay midin dia P2 asiama okay team legal wives yemna ne di remove Jabema ba ko pa me bo machi dom me coordinate BBFA ma me akosia sewa ene dade lumbe wu achi ensami ho de ma omo tiano pe de se mu hu mi a na de da bia yigina mu na yesi yigina mu sabi laba no eno pe so ma begina mu yen hwe wo dru abebrebe ne dey e bo be ye 9 o'clock na no ha bo be 9 o'clock na mo ha Tubo do 9 o'clock besi sabre abo best 11:46 my run down idea na cost as usual said the assembly tie no the edi kam dia sida be mo twedi ampon yankopon na mabo her lady abaso eye judge no yoba me bona abaso ene ahokeka ne ahofama assemwe odidi na say Ghana Judicial Service no say ya na assembly eba na yebema no sa prominence ti said yama we no pa nka ensem bia bru nipa so a nipa hwe ni mu se court no be ka ne ntem no na obia atene ho ase no enka menye hwe se Ghana ke benya doubt o Judicial Service no o hwe sa assembly ya ama me ho adwiri me because o hwe no 6 hours and edidi asem no se me ankasa me calculate ase mo so mo ba dwuma di say because from anopa 10 to number 4 what you say na chese bi wom now na trans na boat no on my just 10 minutes break so what you say it is say nsem no ankasa na da judicial department and service na ankasa akoma so na ne ba ye no anse na lawyer person sem tro for mo be anti lawyer for back door na okowuram tina nkrofo kram so my ba ma me no kura na nkwa onyanko na nkasem no ma hyase be 9 o'clock her lady
na ke bi o ma kasem ne be 9 eti bo be 9:30 de na say omo ya hyase ani santo de roughly em fa the 10 no no ma hyase ba 10 no mu gina mu up to now me free sro na eba me be nyina no mu da so gina but the yaman power of atonia wo gina mama me akosu asewa no ma me George no say bonsu ja ono anu da so gina mu a odobru ni lawyer fo yi dia apututu you no etoto no so my lord ne my learned friend ne counsel eno ho na o makeka apututu ne awale anyway no nsem ya that but for now ne de mintimi nka bibia fa agency bia ya ti de ewo mu but asim de ne de ekoso pa and your friends saying ma me bin poma ba the papa she team ni nyina ba no dobro ni achi di for na me nhede hu se no yesi ni papa be fa mu ha ye nyina so dobro ni papa be na de me hu so dobro ni papa ba de but team legal wife members rep ye nyina ye wa ha na ma me akusua se wa nso chi di for nso o wa ha amugina musa bilaba ti ehwe se de be ya nkosi anumre na na se time ye judge na pese obi de awie no obi hu di asem no kwakusi okay this is at legal wise you say and I'm on the motor be brave the bia budi se we chi TikTok live na de na mo din ko na mo hwe de am baye na de wujemu a mo pa answer me akasa me free me krom achem assume kedi ebipia ha no nura na menya 3 weeks. Wow. I know 3 weeks abudu. I know 3 weeks because of that number. That number now already first court appearance me baby. Oh okay. First day night buy you know. I whoever sada na me wa ha. Ti ewie ya no na me koye. Okay. Into am dey share the next 20 and say me very date no. That was Friday. Yeah, am dey share Tuesday you know. Okay. No so me ba modin am be gina mu and 3 weeks am buy. Na say to legal wise enya gro na edi. Sabi intwache ya na kwase abu nso ya. Na say de o hwed maami akosu ase wa baba wa ekwan ode ne fa so. Wa say watu na nije afira wale mu. Okay. Na wo waje adi wadi amade yawuo. Na afi uwie ya o san so ade be no wadi amane. That the lumba tedua no. Wadi amene that lumba tedua no ni hobi. Oh na say tedua de o ya kwala onti ase. Okay. We asem bi on say no kra say bibie ni say bene de ni. Okay. Sanete. Okay. Ababa we agitedua ya na we wake up call de ma awale for. Okay. So who say wuku ene asuko no ma bi. So ya na empani for so mo pe and for no under 17 under 18 for no under 24 no. So who say wuku ne under 20 ni bi anase under 17 ni bi di kasubomu a ma me de me kan say sorry entina ho na enye ne nsem sakwa oh sorry I didn't have that. Empanifo bu baby say bia enya we ba wani no yetu ase ni ntwa so ati ase because konkonti ba anu ja na obenya ba ya ponchenene because awdobro ni ba no ye nyina ni tua so obeye made sasem na ya no crap oh ya no crap ba that look of fans obeye made enye so okofa no but the kwen said that number na ase ni kanchema bi na oye ina ne kraman edi ni dam kakra nti okọ hospital no ni ade na baba wa we akwese ene meso mu meboa meso mu o edi nurse papa ben na o edi nurse onye nurse bi ehu na no edi na obi o professional nurse eden no tim betira fie ewu nsia within 50-70 na won kwaduma se ne bia wa se ne service onye nurse bi ehu obi a wadwuma o ye ba se nurse wo mu prepare wo mu adodo onye nurse onye professional nurse bi ehu o onye on fan se di odi ayi maami akosu ase wa awale a waja certificate ni ade nyina ba no oye nurse on family bontin ni ehwe bi se mo hu se me nso ma bobra me bobra ansa na me ba da de lumba ho me na me gina me na so na ma bobra na ma to asase ni mesi dan we ansa na me ba uso no ne ya kire se wo ye konkonti banti mo onye no na ne aponchene ne by force na u fiti preko so pompe ho a wo pai se baru what ase we no pompe ne ho dodo se wo pompe ne ho se chese wo me chese wo yaje ono kwane o de wo den wadaromo ene me kwaso yihu se me enye ono anka me ankasa na me nti ase se obi a wabeji obi ku ana so wabetene obi ku na at a point wo di maame no kokko to se me challenge se wuku nu kra ne najai what be that se bi obi ama ba bi a she kakra wie ya su company meji aboso na misusu se adwuma no kra nyo de ya
ebi no oyi so ati ase no use be that is the catcher and say be on ma me bring for my ni hope him tin na mo nyina so a all can ensem we to na man onim said ade na daddy ti ase na no na wo mamu nsia wan so said daddy me challenge o yere say woni waja awale eno so na kan timi mam time on no daddy ti ase no nka that was the best time enko betimi asori said daddy me challenge because I saw ya me ho ade ana me ho ade na on was here supposedly wo ye no wo be wi ase nyina nso aye me ho ade it me challenge o yere wo court say wo yere oni na jai ade no ankasa na papa ni wo ye ugu nanimu ase hwenim eya no obi to say maame na tena brochira na papa ni wo ye no wote ase agronum abepri japade na say papa maame no from 80 something no de papa ne bre no na say papa no kuru agu ababa wa bia beje aboso na papa na wu na so wote ase ma je adwapade ho anempe ewi ase ebrebre ho no etu usu dan a wo se adwapade nye ana wo no obi beje ase me kopre etimi de adwapade no meja se enko what bi da me pacho what bi da what you say o si o pre adwapade ade ya wo dia de na ya wo dia so me so do broni buy no business ben and adwuma ben no so de bebu adadulum ben no nti o me se maami akosua se we pre adwapade ah no mo kan o to broni buy se na ye de ya bia on so ka adadulum ben chin se o ko dwumadi ko ka ho bi ni ade ti ye de ya bia that is ye bibia on so te chi na come apart chi man na wada mo minua asem na me bisa minua so wo hoi na osikani ba bi asomu no akọ abọ ni bra wi na se wo hwe na odidi mi pecha adwapade ye wo dia anane na bre en ukọ ye no so ma baba wan se okọ na obre wo ho a enkan kwada nsian ko ngo busama mi ogina ho yi ofisa awo ya gro emo de what you say so we so ukọ ye na wo haw na u ton ya wi esu se de madam mi bag egu ni kon so no ton no okoba adaje adi ko wunsian no wen adaje adi ko wunsian no ehe na wo so ati ase ukura wo brand ya dwindwin bi da so untimi mu sansia no untimi okọ ne mu odin no na makwa wie so eno onam kokko ase no so akoko no okoba nti nkwadansia na hwankura na ehwe wo mama o even ma ya ma me mienu ma ye wa buruchiro buso om sa he no mo wa ma wa 3 ama wa 2 om si abrabo ne dini ada no na dad lumba nkwatena buruchiro se dad yenso yenkwatena buruchiro na nka snow na eto no nso na mu bi na nko betimi awunsia no oba dodo de na bin eden si wo isle gondan wo agbogba den ya ye de radio station e wo ho oba ye tantra he den e wo ho oba made for ho wo bie gate kranyo na bie me house boys ni me ifo na bie emu sisi wo on echese ansa no sande wa ko show ni ade ntu on de ye friend opriga famu de obe famu de na be ma sabio ono asem o kan na wo ni phones won say we be ma na akosia baba bi na say baba me de me do me pew be say me no tu ana mo itimase on ye oba wada odo di a che no wate wase a on de boni a wa ye say wada we ma ne boni a wa ye ne say sabi be ma no eno ope eno akofa yes but che say we respect be ma no yere because we operate na say we de ne ya that lumbe anyway ma onkonya be ma bi no oba bi metena ho so nsole a sebia so de ne ada room benwe so 37 years enti anya den obeware odoburu ni anya den obeware enti mane nkonko ware wo de mo nkware be mo ware because they say no okọ obi akun on be sole atia no onko wa say bia jude gina he ya na wo gina he o mena mewale on fe nkwale nsia no mewale wo na mo hya se mo bobra na akwala sukonu ma bi anale gon fo bi ni tech fo bi metal ho bi di wa ma so sole nye dede o man mu a so ati ase eya na ya nu bi no ye madam mami wi a me dia me kan say ya nu bi no ye gina ho no mo akuma no kure ayadwuma ma enionyama ba waliem because say yam fan say dia kika nyina no na say presra ata ho ahwani ewi ni sesi a na say wo de medim so otimi wi ni because oni case so wi ni sesi a wale no magu ase obi enya wale ni entwe na wale de okwale sen aware say ni mutimi mo ase ani mo agu ase nyame na hye wale nyame ahye nso asofo bi ni presra de le dan ani organ ha asofo atwiku da mu gina ho kobọ mpa ye ma di wakọju obi kun a wo twe man so akese etie sika men sempirofo ni enkrofo die se wa ya kan mu duro obi etie sika mu nyina nyum kakra wi an ha obi sia wi an tie nyina nyum kakra na
yɛn nyina dwom na yɛn to aso na fe okay ya senior bem kakra na yɛn na wia na ayɛ kakra yes okay asɛm okay mu du sɛ dance bi no wɔkyerɛ sɛ obi tie sika bi di mu ɛnura etu aboba okay ɛne your friend saying o blogger we credit saying o me referee dem no Ashanti Queen platform so so say bia me apie to am gina na say me hya say me ka bia man pe behu ani afrɛ ne afrɛ de ne ye de ka bia ma wan ya me ka bia mo dobro ne ye de ne ye de frɛ o frɛ me bia o se ne obi aya de frɛ na sika ko ne mam a ye wo media house bia na am ka bi am ka no korɛ oh don't mind him your media house bi wo ha first no ka no korɛ be wi akire na ye twi ni minimum no wadane ne nsa no me pese me body so atiase wadane ne nsa no so eti de ekoso no o se bia na ono so se de wo kan se ya busuafo ni be ka se akoyi nhwemu bi no wo hu se odobuani bia na awa e bia media house kwa na di pa okasa on so aye background check busuafo crowd dey disgrace to the family say David no nye disgrace disgrace has a too big disgrace who this year any that lumba no akwale na we hu na the hear say eyam say me kai say also akoye background check e dey akoye background check no say we busuafo nyina se hu ababa we nko abusuafo ndos ma akoye background check e check no akoye anyway say the okwa 21 years yes only that lumba yaka eti ede no owu ye dia fe na akwa hwe ne mpena achi so awa no abusuafo ko fusu no that lumba yaka so that lumba yaka 21 years na say busuafo mu gukoto wow omugu ko 20 ye den na say owu na akwa na mo owu ye ne dia fe na obeda na abusua kron a wo na wo be kire lumba ma wo wale wom ne ma wo yom ho ade oni so wo ka se obi o ka mu odobu ni bia ya fe na menska no so busa se ne sa dia o so ka mama me akoso ya se we enye bia na so ya fra pa bia mo ta waje no necessarily say me ka se obi a wo ka ma no me enye me ka se obi a wo ka bi ma odobu ni bia no dia me kan se enkrofo mi bojudi mi bo etu abobadin Captain Caesar na mboni din omo anka so manu muton Captain ma che Captain Caesar o say omo friend o say friend no so say no kone there be o say bia judu we na ya frɛw say ana say Digress TV ni ya frɛw say de obadwuma de ya srɛw kabi mame e de na ya kabi mame me mame akosia so one friend say me kabi ma no ba ye social media na asem ne ba me kra first na me ko ni neutral ba me tie mu yam se da bi ene ma bi ya chia one say 1 week no ma me no pekasa odobro ni anya futufo amu etu futubone no o ma mamu so ne ma me ne ye abusuafo tu me see se ni dia futubone nko an wo je no de ate am ya du bia ye duri 1 week na ntisa say no 1 week na ntisa but is ent okwa bi bai o mu ha gi mo mu di nkomo ma me ne kura na ni intention ni say ne ma no kura no o de on be ye ne ma odobro ni ma na ma me no ma ka chiro ona say me ma ben kokos no kakra okay me bu di o ma ben kokos no kakra eti no say o de se bi odobro ni ma no o de on be ye ne ma what di bi kura be ko Germany ni ade wow ma akosi ase wa hu obi a wa ben ni bia no course ayen nya no obi a wa ben ni bia no ma me no ben na wo ye nhira once you say ansana be ma ebetimi ambabrabo no anyo oba pa bi ota na chi lumba nhira kekraka ni nya metimi aka se ma me akosi ase wa ehu nhira na ebowura dade lumba once otwe no kakra bi no hu niam a ofem otwe no free ma me no kakra ene ne ntem kwa enye so maja wale o by wonu abeti na yi obeti ne kokoso Ghana ha no wa hu niam ofem ni ma be no ofem enyo no guso bo a odi ni obi ya ni sa ni ema ni nyina no a ofem no untimi en dispute se lumba be fan fofofo enyo oba de hihye ye mistake on say before the bia na de akwa kwahye se sunsun wiase ye mistakes so atiase ye mistake na kofa semba yes we oba ifo brunsam ye musasa brofo han abrofo mu dale sin yen omo ya ba ifo sin yen na de na ye mistake yes oba ifo na mi hu se ababa wa ye ba ifo de bia abrewa nyame ya chere so oba ifo eti dad lumba mi metimi aka se ni mistake o ye nso oja ne yire ho oba ne na bobra asisi adan amwa gidi wo wiase afana na uja ne ho na wo ba batisi agrom na abefa ababa wa na nka osomon na wo ne tie na ya kanta ne maso agi aboso ne agi ne maboso na ye wie ye kwan wu we kra ye nhede hu kwan fa so mi se that lumba makwan ya odobro na betimi ne pe brother lumba ti ase se wo gine ma aboso de ya wo kan ti bia that ne ti ase e sa tumi no man ana ma ba wa na agi nkrofo kun me bebere nyoma ni o ye wure sunsum wi ase ya odo ben asem na de han ka twa se obi no obi obewale no
so ati ase e ma baba we da bontin class or report to mama me akosi abrempoma say won need daddy nka no nwale no Odoboni na kan Odoboni ka se mama akosi yani mama akosi abrempoma ne nam okay oh report to man so need daddy nka sa na daddy nwale no na dia o si na sase we ache bra sabi to odwa se Odoboni ka che mama akosi abrempoma say on daddy nka sa no nwale no ache o kan ya ache na wada ma say ya hotel mama akosi abrempoma yene nenam sa achi osenche yi wanyaka ai so ofu anka na betihwe awasi na ai bokon na hwe awasi iti wonya ka kire maame ne nko ade waka se on kan kire daddy no mwaren and ya me ya na ya busuan ya kura ne maame akosu abrempoma onu na daddy lumba te ase no na da bia no wo package ne mafra bochi aka e de brewa if you package me bi koso odobroni na wo kwumam wow odobre na okwamam omna man na no mama akosi abrempoma de niam bre what the niam me bi so no so on senti sebi ensa abusuan gine tu na mama akosi na me chese onyane na wo sebi onyane na wo nsia obi enu one ne etwe manso what you say na emomu no se utena ho na se papa ni wuwie na wo be se wani ate afa na sebi wadwima bie afa na pese one abusuan no oyere twe manso dia na chese wani abusuan ni niye to the extent that utimi man crofo na aswahefo bia wate om no mu di daddy lumba yela tem no mu di akosi abrempoma tem no ochina ne ma no de ombefayin ochina ne ma no de ombefayin we dey nkwala ne be kwasa ombekọ mabusuam daddy lumba di ni so be ka 1000 years to come enti kwa me hwe mabusuam na ma no abusuafa ka cho se ni mu nkọ mo ma me ni ani se na se de nyina no ebeka ayi ni so internet ni so ebeka so 15 nkwala no crofo be gugu a kire wo mo utimi gu ya say daddy lumba yire emreko atam na dunu ba mi wuye no na odobroni unim daddy lumba na unim akosi asewa but watimi aka kire onkrofo a omudi propaganda na baba no politician on kan hu be hu wana ko politician kan hu be hu etimi ko kan ya say mami akosi asewa tama daddy lumba mami wuye kwa wan kwayansiye but ye videos ni ade a maame ne dampa so no maame akosi ase wa da wo wupa so no wo sunase no wo sunase so ati ase wo sunase pue but what ase now what dia ba to wiase afananse maame akosi ase wa da numba maame wuye no wanye kuna na sa na wiase ye kwaji obi ku ni ye bo aboro ka ho ase no bi anya wona ka kire omo e kasa ansem the fact say be obi kasa ansem so Odoboni ka kire answer me sim ne maame akosi abrempoma ne nam nti nsem bi ameka bia no eye maame ne nkoma ani na die ni de because yen pese e be ka de eni so ati ase eti san crofon so a gina wo so omo kasa ma no a da bi omo de nsam ba daddy lumba no otwa daddy lumba no e bedridden daddy lumba na mepagya no ene ade ni nyina no onu wodi information ni ma wo wow onu no wodi information ni ma wo mo se Odoboni daddy lumba odowo mo ntem na isu se Odoboni no daddy lumba so don eba daddy cut ne bo nyom se love you me wa love you why daddy lumba de yan fa ma mo di mo nyom de ne ofa ne ho atro na je bo yan fa ne se fa ne ko afa ne kakra so de ode ne be bo nyom but busa se nyom no a odona na even se bia ne atitiri se na bia se nkwantana bi kura ne namba bi be no mpese meka mo de mabu be so ate na obi yi nkwantana ne ade bi wate ase ni nyina no daddy lumba complain se da bi ase wu ya twane ma bi afa ba bi so ate ase ni nyina ne nanam eti no ababawa no oya jo no kwa wonya na emo no me see ni instigators no omo bonachi yire ho obeje adwapade na me hwe kra ye yisle gonda na yisle gonda ne de me see unima boa ye frɛ na sansa obefa dompetua na no a enso obo obeja ato makrama be fa krama de aboa sansa opese o chese me see aboa sansa obetam dompetua na no de akowiom ama boa yedian wontimi nwe aboa krama na be ba befa enti odobroni pa on wonye de obebia no daddy lumba oba no abone brawie oba no abone na isle gonda no onim tama omukokoto asase no anytime me say them say me na eboboba say eboboba ni nyina be pie so ati ase enti mo obi ntra on ka say de ye me maboti say apieto mjan ma ye madwapade no ochina obi di manso abetak na me sole aja ase adwapade enti ana me papa bia adwapade na bia eyire kitua bi eso oje a no abegina be ka chem say adwapade enti na me sole na me pachi odade lumba tu fi say okotena na yire ho Germany no mo boblantin ka ma me be pam no da bi se ni ana so ka kire me yire say me yire mortgage a yetua no wo
abrochire no mortgage ayetua no me ankasa me bɔ nwuma ibusum bia me betua eti bra betra me nche Germany yemfa yema nti ufi se maame no kɔbɛka so ɔma enko beba eti musi ɛna maame no so no enti se ne asema ba ye ka camera da esi hwan pa na nti na da room be yire ba no wa friend centrofo nshi me pacho ba Ghana o sin centrofo me ba o me ma fi mi kunti me ba mo fa cameras into me so na me na me besra me kunu okofi what be that yes childish talk say maame papa ni we na maame no ebe pri nyapade na nyapade ye ne dia doesn't she have the right to be fighting for enti mo me say no obi na no jo broni su de o ye na nya de a odo broni o ye na de a enya nyapade ya menim say nyapade no person operate na nya nyapade ne oba court kura na enya nyapade ho asem kura oba ka nyapade ho asem ho na court ka cheze enya nyapade ho asem ne ka ha mpacho ati de o pri nya nyapade de o pri nyina nyapade sebinka usu na wawal da dumba ani onim on mamene ni amane a wonko no nko sua mamene ni amane wonko sua mamene eni amane bajwati ase because ukuwu a enyo na akwosisi yie unya busuani ukuwu a mamene enyo na akwosisi yie unfa hu kure mpie awre ho kan wo dadam na ya light soup bi na wonnom ne ya wamse wonye kunu wamse wonye yire nti afi uza kasa na sa contract onu no so ye kunu onu no so sorry onu no so oye yire aye ne ho ade etu onu no ka so ati ase no ntino o contest create me challenge court say wo gitum say mam yakuza say wonye yire etu wo a wo ye yire no na akwose ye eni wo gu akanfo ya mamna ni amane ani mu ase ni abusuan so kone ka se bia obakuani kan obi ni enko ase nkense abusuan ni bia ni wo uku oni obati anani be mati ni wanyo na akoye autopsy wo fra abusuan dun se good tin wo suan abomra na wo fra abusuan na wo bom amane sese na abusuan so okay na yere kokotena baabi na wo maame no kura befa na ato maame no nchen na maame mpanifo atwa ho ahia ni ye kire wa maame ni amane na nyasa uwia na afi wate asim hunsi ye ko mampani wa na udim hunsi ye ko pani we ya na udim no anyinye nya wanim ada ho aban edi awreho wa shedan wa nya de na kasa me no nya adwen oba woni be matena be ma aye nyam dia ya be ma ni monyamfo sei edi oba wa no mo na munim no me from the one ya observe no an ya hu se de e ko no nya awreho no di one say na some say that the room be bonyu bintin ko me nyum ne ba na da bi o ku awu awreho a hyewma oso be yi nyuma pf so odudi abonyu what be that be shaman sanku e be hwan kuran e owu onyum ana no anim so obewu ebitie nwe ya share rest owu onyum ma me nchira me ya nyum okay e sen kam de nyum ne babontin but daddy lumba nyum ewu oni ntino academ because this juncture ye nyine dia awrewo no afa na wan kura ne beti what you say but opesu use that lumba wo na sediko no di promote nyum no ba papa no obo nyum no so na da fom no na owu ho nyum so what you say and the musicians be bramu nyum academ person promote because of that oh ya kura mfa because they na ekoso no and then asu ko promote nyum enti ababa no se wo that lumba se woni na tena na ye na wura hu because me am gina he ya na mde kan se that lumba pa ye nyine lumba na oye da so ye so okọ na chire nsensem eti onipa de wo ye niam in a fake manner utimu se we de do ye no emfiri na komam me timliga wife gina mu ma pepepe ene no kura ye adwuma no wo hwa tim se eya koma pa enye fake bi party ase na se de okay obu tie choba ka se ne amoso de amu ye wi amoso fake na mo fake se be ya amoso de amu pe free mu ti ana mo ni abra mo yes se de also do ni bi de open na o yes asemo ya me da so aka tama funeral date ni ba bonte ka se entwa yi on the 6th ni se ene aya atasa aya atasa funeral date anya atasa na timini ga wa fie twentra na funeral date na anya maso na che se de kana bibi wo mu ye kan autopsy no ni ya se yenkoye no so autopsy no ama he say we kura na take criminal dimension because some na FIFA for that lumbe wo na dos eti che se police for ni ade nyina boa ni ahwehwem ni autopsy anu nya na enya na ayadma no eti de kan boa na me pa cho e ka se committee ni dua bododo funeral committee no o man consult abusuafo ni proper e na wayire kronkron no maam yakozu asewa o man amo sheda ni o man sinkonwa yie me pa cho enye funeral committee no enye ya mutu eti afa di asem biem
And as I say, Sanjina Court to Mamma Kusia say, what that the Lumba, Yere Kron, Yanin, and you more than 2019 womb. Last year, Yawajina Pastor said, Mira Kusia say, what Matisi Kawano. And the men are kind. Say that nana. Na daddy account we have a dear beam. It's that Lumba no Jan 20 years, na that Lumba Sabi, that fracture not being in Yajuma, and obeying on Wakasa Mira Kusia say, Matisi Kawano. Nankwaka say, Mira Kusia say, Maybe that Kusia say, why? Even na saa nsem yi kura na yesi no obi a poison yi bi a poison me kura dwa me dwa saa asem no enya daddy kan saa ekwana me kura minim se na yiri nim so bi oba bi oni na dika so bom etie kura ya twen obaako se de ne apoma kede masa na maame akosu asa na msinya me nsa so obi abeko atie be nyam beko atia wo se de ade ni da ho be 10 good years wan se emna daddy lumba ayi ebo mintie ni mate hye da mama duro se menum nguwa ma nguo na no no 2014 a bus and the Sambe confirm say near the Ekitini and correct. Until you are puma trade a chain or baku. Ah, what did that the Lunko dinner wusa? Then Yakopon a man that the Lumba and Kwani in Asi or Tiasi, they are fine. Hey, the chance our bano. Last year, Quan that the Lumba Timia Pia Bontis and Yano correct. May you not say, well, Matisika, one and all. I want to know Dobroni in time. That Lumba knows Rodobroni. I don't know, we one can't say Miracosia say, well, me the penny. Ah, what Matiska wano, no one can't show Dobroni, so Dobroni, may you get to a Jinamin chain, on us Medono, or can you know you need film, say a mass near Yankee equation, and cannot count. So I say, a equation a mass Yankee, you never free anything nice, on Matabium. Where should I say? That's our Matako because in the penny, yes, because I made penny, say, well, no, no Dobroni, the Jina stage so. But what I say, and so one independent one, so that Lumbo could run, one so himself the old Babbe 10 whom be DB. Unti me bona wali ani se bi na busu enwu wonu a wo ma enyu obi anso ane na wo na che se oyire no no emrantie bebra wo nso nya emom wale ma no so ati ase eti de e kan se enya tem didi asem se wo hwe se obi ni kun abobra na maba wa mu twa no wo social media a mo support Dobroni mo so mo be wale na me bompa ye se obi a wo twa ma akosu ase wa no na odidi na tem bia no wale Dobroni huhum na wale mu ah na me we say wadaro da bi na say okasa na say o kasa aguye ni obara ni mu ase na ni ma say da bi say ni suban ne ye na wo ye ne kire say se wo wale na obi ti say Dobroni e ba bewura wale ma me mabie so ati ase ye blame me too much say bi be ma na kopro ba no akofa ba be ma na kopro ba be ma na kopro tie onim sa check fo e wo ga na mo didi me peche amaka manu atum emaba we bebre dida ka mu so no na ye nkokora na atokas na mo enso mu plum cars na according to according from wo body no underground sa back door sa o body ni sa no de geniema o sisi dan wo mo de ni nanu kwa brochire o ma na ye kwente se be safrajo obi ye shi obi botom ena obi akon man so shi obi botom eti ababa na ibre na bia wa wie ni legon wa wie ni tech wa wie ni polybi na sa bia ne sabi ne body ya to so na se oluma mbi se obehwe no a me nko kasa baba awako na hwa na sabi ade be fia wonpe asa that lumba so fa Dobroni anya na underground odni pie na me they all can say me guna ni mo as na me kire say enkrofo bebre emaba bebre am so the same situation so ti sa na de ne tie me pa kire say emaba bebre ye bi yen kase ya sanse wo Ghana mrem but Thomas Samo ye ni na moderate way ya the respect grandma papa for na yire obi okura na yire ko person obehwe because what the respect man no say bi papa na ebua no aye kom na oboa yen kase emana sanse se koju obi kun o ka say me kofie ku amfrɛ me wife o me kofie amfrɛ because one day ne dey say papa hwɛ me na obi wa no ohwɛ no odi na obi kura no ohwɛ no school on hand down man no bebede but what you say enti yanka say sa de enye formalize yanka say mraji atum but so ko tell hu so a me nya giman but what you say o ko tell hu a me nya giman because the make us that lumba me the make us Dobroni you senka we kana say me yanka nyen fort oba bie ni wo Ghana has asiso ebi no mo ni me nya dwen anka that lumba ba na brabo ma the me fan say the only kun obeka so ampre but what you say that lumba pa wa didi na sabi omo enne na mfo enu na azin futre kra no masa Judy no mo na mo he say Judy mo na o Judy do jina na so what you say na eti me no initially na me bremu no me initially no enye ni nsem ni de wo jam na ema ye nyina ye hu say da bia baba no she's up to something what you say she's up to something edi enkwa ne ba sa kire jama ase afedie de ya me yan so timi tro letter say ma me na
una wo kwachire pusa ayi mu akese odobro ni krata na beto abonti ye ni so na de bae na do bro ti asene krata na me odobro no na ne tie no akwa fifi ni mama yi krata bia how sure we say finish side e bia na that lumba kwa yonku bi na bia ko di ni wa na se bia ni yonku bi ni bia so odobro na de sa divorce na say no who friend bone of contention ni ja de ba abontin sa na de na wo nya free say na me che say ono face ma me akosia say empaka senti odi be feminine central for afa na nke ya omo de omanu abọ ma me akosia say watu na nko akaburu chiro na nka fe wa take over na for run show no so atiase unia na omone flora for kwaje contract okay floral disposable obi anka wo ye mpran wa betwe mpran that lumba wina na yiye nya na wakwa kwaje contract wo sign contract unia na funu committee yes wo ye director wo so enti ababa no ensem na ye ka no funu committee obi a betwe mpran na wo de fan say you kura no say that lumba kura say bibi ni mpo na wo be kan wo kura na ne man panifo na Kevin no mo no omni ado ni ho na wo ye director so e de na ababa no ope was asiso e de na ope eti me de manuasi all news eti that is appear to na ye ne kasa them say our music ka we say ban na rap out na fe dia ka bi answer to so busia the news right now I say me confirm e dia ma chama na okay yeah okay and senior was say yeah we kwa to so na fe dia ka bi atwa so na before he goes no wa church nsem bebre mu okatim legal wise so okay matter right yen to so busia na ye twin komo the news as say abani say court of frasem yes let me confirm to you exclusively say court of frasem na sabre ye mame Georgina Osebunsu ya wono na oginamu on behalf of mame akoso asewa no wasan gina dakem yes and wasan akugina dakem a sabre the news is that odobroni lawyers and mpanifo asha say tutuna no na bibia enso asubie na bibia koso tote said there is yet that is the news sabre yaba they confirm the amaya ni ahwefo na live on by Grace TV our YouTube ni na say sabre there odobroni lawyers to ye ma major Georgina ya ujina dia ma me akoso asewa ano ti ashase best getting to like 2 hours if the report near memory serves us right and akoso an kakra ne I put it to you ni na wade no mun sensem ya akoso no mo di nkomo and some of the development free and some bi say bisa abeboa ama o ma send you know akoso ten ni nyina ashase ya akoso ti yes anura na ma me Georgina ya gina dakem then so no na sabi gina dakem ti obi gina dakem akopem say yes asset stands now no na ya sa flex gina dakem e kwa akoju ba bia nso be free dakem na di ojam di ama odobroni e na ofa say brimpon nso be gina dakem na ye ma me akoso ase walo yes so to na no aponchi host kakaka na fe aboa ama bibia ayasumje nti we some of the updates abusua na yedina abesom said there is yet nyasam petwa a very charged atmosphere ewo Kumasi High Court na sabe on say anapa ya bedura na nyasam kuma akwa sabe oni na akowura mu nti no ana tedi kakra but then wo mu abusua yigina na wo mu abun say na abusua fo no ba kwa pia ba na bia se ne on so tsan say aka bransu na o pe bia no bi aduane na o pe bi kakra di na oni e kwa kwa no be na obeye na o tsan say sa na ko so but then no I confirm mo ba bia tedi ani pa do no a obi am pese obekasa on say yetiase asem no ahyase the come ye didn't interview say na no we are not going into the court case and there is a contempt be che the young person contempt be che nti yeah according to ayi na say sabi ebusuafo yeah abeju say and someone na abontin they are related to the court there rumors be and they need clarification they are judging chair crowd found the substantive issue of course on the court be ka there no yen ko bi se obi adwen chair won there no there so court be can say no from another na na wato aso abekwa akopem na me yaduma efiada na fe na me yaduma na otwese ne or this the final rule number 2 dra e wo ha say no yentimi enkomu ekokam asem enso ho no a enye asem ketu akra enso on that's the update straight away abusuya yaba na yede abesom amansan nyina efa Charles Kodwofosu that the Lumba the living legend the greatest Ghanaian musician of all time ni woyi echi emunsensem edina emama nebo esom nti yenyi message bi free na fe ya ka bia so yemfa ento aso abusuya yeda mu nyina sese asase na network na ha adwen pa benyame adom me ka asem mo mpa abusuya yemse mo bompa e kama amanyame ati
so for example dem network ni dem come at na ye na nyame asese wo ho ye mobo na wo bie kwa mama na network na tom let me abesom na bibia aye boko na bibia so aye asumdwe yes nti getting into the messages now for ye kan bi no yen hwe some of the messages ni bi aba na bibia enso aye asumdwe messages you doson but then you better try say go through almost all of them and so honum said yeah it's yes it's egusu akoso e court a sure hopa a sure court in the building a sure pa and yes do just one nature no a sure and am for chance ya asemi no akoso ye di na mu amane bo some enra on say won tena ase akaka edu baabi and court e ma break court e ma break yes Andrew Coker ai wadaroma court no and someone also from Enra Bano who court na say if you Enra Bano who the legitimate wife sabi that lumba no yede kan ya mamre ni amane ejide tum ono entina ne court na say so shall say Enra and so be start to yeah senior abem kakra na ye kasa kakra da ma okay mate ati just senior be bana fe ye na kasa na dia kabia so ye de atudwa e wo hon yeah enti Kofi okay. And so the family of Dior must know that the lawyers are the ones who are profiting from this case. I am someone of a Kofi okay. But my can be I say, oh Senra, what is the rumors no want to say ya pamo ni pebi if court room or any idea. No question is be a pamo obi. Say on some way no very sensitive. The level, the severity of how sensitive this case is in internet. Court on per se ebia obi a unsheda in direct link with the family no say we won say no na say o tete culture ni ade enti no omo a ejina da kam the immediate family abusia na yi omo gina asem no ene omo makwanya omo tsam tina bia nra papa shi ebeto bia say say bia mana akwa abonten ni say bia pamo no even on the part of Odobro ni na busia fo ni bia o nra ya ma omo so ba abonten say how sensitive the matter is enti no sana court no yeah, and then some to account. I'm clarify no so home said this here. And come now call and see what happened yesterday at Ahimfi. No question say Enra Yemfi court Hanumtel. As it stands now, I have no evidence to say Enra Munya call and Ahimfi no. Now can say Enra call the court new intem but. And I'm saying court new intem today you will be some ye na yet the more update as soon. But nobody can catch us on Bodri no or Munya address in media with respect to Samuel Fremo Baina today in our that the SAB so yeah the moon as time goes on person make be a mini substantial evidence be mommy okay I wouldn't say something that I have no substantial evidence about it let's say the thing it was like to the chaka be okay. Yes, we are back. Yes, reporters and from the Dijumedia. Coordinate information. Some of the updates are Abano and they someone court Ebisai say Ebisa Mame Akosia Sewa the representative there court Hamana Quine na Yajina Tumwa only didn't know Mame Akosia Sewa our court you Yamame Judge no Sebusu court Bisa and say what is she praying to the court for? You can't say, oh, pray to the court. Once them remember, so we did this idea, and also we present court in manner. Or say, I pray to the court to that's the court and your man. No, your mamma, your general HM say, you did kind or present court, and my you the legal wife, legally wedded wife between Mamma Kosia Sewa and the Odobro. I know your barco, and I fee a barco account say, or says, or circles a court, empty as say, no more quite none, Kaya Mammy, a year Akosia Sewa. Or no one nipa or be a kuna or that number yes and I'm saying on the only legally wedded wife in Tia no qua and I say you kuna or that number chas could for su a yase and so honum and after back was I said you know what can first one here say or circles of course my who the legally wedded wife is and your back and after no free or sign so circles say court Emma Quine nanka ma me akoso asewa or no kwa any nipa as you kuna
ɛwɔ kɔdwefo so that Lumba yi ase ɛsan sɛ ɔde kia kyerɛ mu sɛ ɔno yɛ the only legally wedded wife no ano yɛ baako ɛna afei ɔsan sɛ kɔ maame Georgina yɛ a ɔno gyina mu ɛde ama yɛ maame Akosua Asɛwa a ɛsɛ court sɛ court ɛnsi abusuapɛni Kofi Usu kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔne Odobroni enya nkitaho biara kɔtwitwe biara na monto biara sɛ kunani so court has to bar or prevent abusuapɛni Kofi Usu from dealing with Odobroni as an in-law in this matter tie no so yɛ baako yɛ a ɔsɛ court sɛ yɛ ɛnkyɛ krama mbɛba ɛnkyɛ okay ɛnkyɛ ma mbɛba nti no sanity yɛ a ɔsɛ court ɛnsi abusuapɛni Kofi Usu kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛbi abusuapɛni Kofi Usu ɛne yɛ maame abusuapɛni Kofi Usu no Odobroni enya nkitaho enya kɔtwitwe biara sɛ sɛbi kuna anaasɛ sɛ yere yɛ a ɔyɛ nsiyie ɛnso ɔno nso yɛ baako ɛna afei ɔsan hyɛ court sɛ ɛnyɛ abusuapɛni Kofi Usu ɛna ekura tumi sɛ ɔyɛ that Lumba yie sɛdeɛ ɔkyɛ sɛ ɔyɛ abusuapɛni nti ɔna ɛbɛyɛ yie no nti ɔsɛ court sɛ court ɛma ne nadi na abusuapɛni Kofi Usu ntena ho ase sɛ ɛnyɛ wɔn ɛna ekura saa tumi the right to organize the funeral of the late Mr. Charles Kwadwo that Lumba sɛdeɛ ɔclaim no ɛna afei ɔsan ɛka asɛ court biem sɛ ɛnam sɛ maame Akosua Asɛwa that Lumba ɛwɔ ano Asante amammerɛ akamfo amammerɛ ne amaneɛ mu na mmara gye ɔmo tum nti no maame Akosua Asɛwa is a member of Charles Kwadwo abusua no say your school girls, you have nuclear family, extended family, and the immediate family of that Lumba. No, you are my Akosua Asɛwa, Ekahubi. Yes, and you know, and also immediate member of the family, you know. You share any idea in ano. Also, a member of it, and so on. Yes, and trust in your family, and family. So yes. Calvin said, and only official name, yede Emma Calvin. Me patch what I say. Aha. And I say, onim official document be a work Calvin Juan, and I say a birth set, and I wonim. And I was birth set ne din ben there was so no say only a Calvin Shedela. Mamodini amfanchemi. Me name spelling no. She said I meti no na mebo no. Aha, Calvin Shedela. So Shedela was a visa. And passport in so and also nim say Calvin or passport no hu da. No say no so din ben was no so say Calvin Shedela na ne was so. And I say wait my catch record na say Shedela no. Okay, also bet my car the entire Calvin sorry, Eddie Shedela nana. Aha no say ansa na maame Akosua Asɛwa be worry that the Lumba no. Na ode Akosua Asɛwa Shedela o se Shedela no. Aha. E no kan sa asɛm na e de twere no. Monto mu wontra ni susu enti ya na afema so kakra. Okay, me hun ote. I'm sure so is into say can you told the court say obetima catch court and they say deal Eware 1991 under the customary law and a Calvin so ye wo no 1994 na no say I no kwena say deal Eware 1991 a Calvin so ye wo 1994 and I say Lumba and a name me Calvin as Shedela nana no say no de onim
or say Calvin doesn't have any documents that bears the name Calvin Kojofusu. Calvin, what Calvin need document be a Charles what I say was no say yeah only be sa. Okay, no say or ya aware say Daddy Lumba mami akosia say wa edi kan wa we yansa na ohia Daddy Lumba na no say won kai bibi sa. And no say also wonim say wo ware a obe adopt ukunu din e dey account so choose so per se wo dey ka ho kwa no say yes or ya aware no say did akosia say wa be ni other name apart from akosia say wa no say an schedule na sa say me so no odi kan akadada say akosia say wa be a name schedule ansa na wo share deal another the lumba no and I feel so okay and I say then who say akosia say wa edin the schedule no say nkoma a ohia no ni di ye and a man who sa de no say be say oya we say akosia say wa wo eba ansa na wo oni Daddy Lumba wo hia na no so oya we no na din de say no say Kofi nti ho no na o say ni din ankasa ti say bia ni full name de say no say no de ontimi nkai nti ano na lawyer ne pututu no say akosia say wa ba panyin no on di Kofi na emomode kwaku pon and o say unim say akosia say wa named bro from church. Yes, okay. Updates now from court. Yeah. Updates from court and Sevi. On say ye che ye mune bi wa ha ne bi wa antisa the segments there koti ho no. And our bar obrifient. Yes, nya was na ye nkaka. But let me put it on record. So our court is on break. Court is on break. Yeah, nyame adomo a check some minutes of break na one assign akọ to game. And nyasem kutu akra anti okay yes it's to us. And also and also onim say akosia say wa eno so frɛ ne ho odi deal din frɛ ne ho na o say ai onim so odi deal din to ne so enya nim say obedi akosia say wa fosu be yi schedule na ye dey efiri ne ho na obi say brebe no ne akosia say one Daddy Lumba started omu akwawi akwantu na na say relationship no o say no de ontumi entwe cause omu ware ansa na obehia wo mu 2003 as I said yesterday okay and I say omu onimodobroni say also onimodobroni as cleaner this one or talking as the plaintiff and as a mama akosia say wa no so onimodobroni as cleaner no so okay so onim no as cleaner there and ye na bosumi bia utua ne kasei and I say no between DL and odobroni nti that amount no tia ne ka de no onye de onim no so when I catch and so odobroni e clean no so maami akoso abempoma Daddy Lumba nuaba no so edi nti na enye maami akoso ase wa ne catch na emu maami akoso abempoma ne catch no so the reason is maami akoso abempoma ko visiting na na odobroni eye mobbing to bi sa na ese oye cleaner na o share na oboa sa enti baby ani ho a deal day odobroni kire busua se nigeri ni baby ani ho eno say oya aware say na Daddy odobroni ti fie ho ana se no ofri ni fie na baba ye cleaning no ho no say no de onim eno say ebrebe na o ti say Daddy Lumba eno odobroni awo na bakan no so onim second onim third onim it was after the third no and I would say yes sir dear lawo and obi say answer fourth also onim fifth onim sixth child ne after said that Lumba wu ye no and I would say wawo enkwada anya dey insinya ewni odobroni and I say oya we say san kwada we nyina Daddy Lumba any odobroni na wo no so definitely what I say what I say no bisa say before answer na deal ebe relocate to Ghana no na onim dada say onye fit na oba so obe sa ne ho yare no so oya we sa and I say ebra Daddy Lumba relocate to Ghana no edi enti
oya we no beji atum so se ma me akoso asewa ene no amba no se an ogitum enti pe na no mu nsem no paragraph 30 honom no ene ono no kire se okay ene ono no kire se maame you can say odobroni enye obi a that lumba showcase no say ni pass mesi ya meyere anase onye meyere wan showcase ni sa enim se deal de ma de odibi abonyom anti Maria ma Teresa bebre se ni ade a odibi abonyom ti ono wan showcase ni sa ena obi sa say siu ya wasiu odobroni siu ya wasiu odobroni ene eyi wantida wan huni baby ada say daddy lumba e wari odobroni na daddy lumba din fosukra kan odobroni ho ene o say there be ba wonim say daddy lumba e wo ma odobroni wo fa ena ni papa no ni wo fa na hye batakari ene che no ena odobroni papa na hye African wear no so odobroni wo fa no no pa na hye African print no ena ne wo fa na hye eye batakari red no wo fa ne na ejina mu di ama odobroni yes enti odobroni papa ene wo fa ene hye batakari no yes ne wo fa na hye batakari ne wo fa nimpon ene hye mo na bi ombusa ma odobroni abusa enti said ya meka ye no se nkwada one na wunyina enti wante da se daddy lumba ene odobroni e wo ma na wone ni nyina ate dan ba no se da bi na waware no nso ene wo so wante bibi sada ba wote se wo ma ba se kana ware pa de daddy lumba anka bibi sa se aware anchre no anka aware anchre no ene wo se ne se sa de a onim daddy lumba abra bom hye ko onim se bia waware no e se dia na so enye no pressa kra enye no pressa enti ensam ne de ye bebre edos papa ya kase ya kan ade be chia saye enti okasa ya babesi se okasa ya babesi se alright yeah amsia dede no ha you akantiri na ye na anya sempeto kra yes, court is on break right now. The news is that as it stands now, court echo break. Yes, Enti okasa bebre okasa ya besi say eye siu ya ma me akosia say we siu odobroni. Okay. Ehun hia se nka o siu no. Okay. One cancer. Lawyer no ene cancer ena we ye daddy lumba lawyer no. Okay. Ena eni abusua panyini no eni kwan so osiu sa na so ho kwan so osiu cause person no so person chese is the only surviving spouse that the lumba I don't say oya we say na Calvin moba that the lumba ho eni say say me no I can also yeah ena so oya we ena say before ansan ebrebe na ma me akosia say wate say deal a film ena say a day after ena say why na catch no say ne ma no ena catch no say na ye na ne ma ne teye ena so abusuafo na ye dey ebo ne ma na ma ne mu bebo ma ne ena say nti o teye no ebrebe na oba ye ena say 4 days after ena oba bedru ye no so abusuafo say na ye ana na so a day after ena no so abusuafo say na ye so mbisa say bra no oba no ono no ewo hobi ana na so ya na ono nso so ewo hobi enti chesensem a ye bi sankrata ho nsem ne bibia ne nyina ne se siu na wo siu ye ne nyina no mo si ehu hia senko o so si that is lawyers for esan so mo se asante amamre ne amane mu no abusua panyini na decide de obeye kuna eni de wonye kuna through the abusua ne so ena abusua panyini no ena gi adesiede ne ade kyerede ena abusua panyini na di ayi anim so no so kyerɛ sɛ nya abusua panyini ena ɛyɛ ɛhyehyɛ ayi anase ɛyɛ na emom abusua panyini na ɛkyerɛkyerɛ organ yatsa nti ɛma ne ba na abusua na ɛtie saa na ɔno no
maami gina eno na asema omu kai ono nso kai ye no ena omu kire se da bia Asante amamre ne amanem ne busapani ne da no nti ono ena hye tutu bibia agi azide ye bibia nti eno nso no nti ewie ye na transition funeral home for nti sorry about there na the questions no endorse mienu miensa pe bi ne se ne opeja ne mu Mama nti kan chebe abusu transition funeral homes what that lumba mu no se much right that lumba body na question na the transition funeral homes yeah is omuso ginamu bia omuso ginamu bi nti omu se ono no bisa se obe agree se ono ma odobroni any transition funeral home for ni nyina ene ka omu mienu nyina na di efun ko hye no se an of course no atwere won nkrata ne so sa and was I and obisa do you agree with me that the normal cost of living marriage goes beyond having a marriage certificate? Also I agree to that because as obia wa worry ni dey or agree to that or citing paragraph 17 or non statement say said the MD kan body no was deposited by Odobroni and the third defendant, that is the transition funeral home for no besides say it be or evidence to show to courts at what point in time the transition funeral home for that is the third defendant omu edu omu hu anaso ohu say omu nyina de body no mortuary. That was the questions mienu miensa pebia oye de obisa ye. So the court and I say judge no da na se bebre say your friend or ba ye na wetimi abetena se form enra 10 o'clock am till when enra 4 p.m. Then so by 10 a.m. what was so now you share this time on so wait me away. So court is on 15 minutes break. Yes, sir, come back. But this year, ma me Georgina, it is going to be the other. And say I cut the second witness for Mami Akosia Sewa and a baby record. Oh no, your man, ye nyang hunu nipa kra wo ye ye korema na be hunu nipa kra ye ko mambo ni di antwe me da say I'm saying now by a greater one team with the man of the Abdul Sabas Mesan say e bi wa ha de go anti onu de grem a yes you had a live atmosphere don't say yam person we be see bibia into all the atmosphere I mean live atmosphere also around court and if you update team try to support but e bi tough money aban dia be so na ye hwe but wants be yam na home so abusua asembe ba da bi o ye mo Kwato kasa obi aka na ntu Odobroni ya yire ona he di ama ye mema mu gina nyina sadate obi aka wa ya munwala Odobroni so ya wonya ne nyawo o kantam kura na wo se agise owuo ne nkwa na nya okuru otofo na abegane agya no na okuru ebewu a abegya so ne nkwa na me ya yire e ba sa Asante amamre aladali ya ntum ati ope wonpo so Odobroni atra that lumba wa hwa na maye ya kopinse wo wudi die Odobroni na de eni so wo ya yire to ope wonpo Odobroni wo ye kuna opa amra no nyina anye wonpe dia onko Odobroni wo ya yire so pe peace and dey wo contact that be obi sa na setting tra na na makakura senko yo obi anko munyi free court ni anka na bia nya so wie wonpe dia court de so obua wabua court bua wabua afa dia na free senka abeba so nam dia wa ye ntimi nya den emma yesi pepisa wo da won pepisi ntina court nkasa se court kasa na sa akran so awale na wo betima pamana na enti so pepisi ni dia Odobroni dia wo metene ape oni na DM de na company fo nyina ho Ghana fo nyina oni na enim so ye yire enti Odobroni die wo mo yama betene ye pe obeyekuna obi do ko kire mpanifo nche se ema wonya yire na da lumba gina you so ka say Odobroni ni oba ma wale na me ne che no Ghana fo ma antia na mo so ka se ma me akosia so ma yire ama wa no ntimi nya sa to ntimi nya sa ere to no so na da duro se ni wonum de ntia bi o sa na yiriti ho de reja ye ntimi ka say do o kana ye no kwa na sanya no kore ada ntimi ye nyini de ni no obi de me nyini awon na Ghana fo ebinum ye no mo nya adwen Asante ni piaw ma me se wa ya Asante ni piaw en kire se me nya nkopon se obi de o ye no enya no kwa na so ni nyina aya yinti no upo kabima no anase msumi jina ma ware enu nche se ma wale nti obi awale a de o ye nya se me ba obi be wale me ba na o yare ebi na wa abrochire na bia na agese wuni pipa obeti baba obeja no to me so wan yi akwa na sa wa ma wo ba minimu but you say report I ban say ma me akosia se wa na oba Ghana that lumba ya so na oba da bay and we jam kwai wa sa but that didn't person oba Ghana ala jale omu bi sa say ana na nkra ne ba onene ma so ka say no wo mabi
na ye de nso wo ma oba ya sanko mo odobro ni chance ma na ntrefie report ni bia se me mi ti wa ma me aware yi a mi gira o sesi e sa wo ba le bana se wuni abetena me kunu fie mepam se me kunu na ma me chance ko ma me right ko mepam umpo mepam na mpam me wiase hu se ye me kunu ye mi me ba me kunu akofo oba me pam na me kunu si dabi e ba se nka ma me akose se wan ko ni problem ko dia se almost oba na that Lumba say oya house girl yeah Mr. Emeka na the all ka say was oya house girl na ho na kofa that Lumba si ni aba no that no oya house girl no kofa ni free ni aba no so man na say no word ni bre ni aba so be hwe no say bio say na musi me di betini ma mun kan kuro me di betini asole akọ obi fie se no kofa ni aba ma akọhwe no say be that di ma akwan so say betini ma na e ti so won kwa no do na wiase obi a obi ohia me do obi betini hia me ne nwan ya betini hia me do ba bia mo yi ai nti o hia kwa na ofisi odo akora no na akwa no yale da bre mu na akwa na ma na anya mo bo o mo na di ne nkwan na akwa akira e di ni boni aye pese yi akora no nti that time na bi success na ma me enya chance ba ya ka akora no ko chance na ti wanya chance na wa ba ne de ifi kompra na akora no abo mo tima tra ba bi aye wajuma wo ba nka no ase me da ase na mo nyina ma ye bibia pepepe uwie wenya sin ka asundwe nkwa na ke hwe na obi ntra ukunu sa sister 15 years abaya woja na djuma guo woja na bibia gu atena ukunu sa na even be 2017 ya kwa na ma me eba Ghana ne bada di ma woni ade ntia no kwese be 17 years oto na sarama na mo ka mo ten da bi o mo ka mo kasu oba ahwe odobra ni ma mi se wonya ya woni mu ne da ana nkura so odobra ni so ne trans nti ko ba afie nti ma me ne kana ni hu ne da ana ne ma ne bana na ne ma no odobra ni nu anuane ma ne ma ne di akura ho na ba beto so ma me papa na obi da na be ko ma ne ncha na ama na ma ne se ni nyina mpo wanti mpo a Lumba de ne be kire wiase nyina se mona odobro ni asenti ma me no wanti ana that time no de na si ni kwa say ni kunu no de so katin ron kanti na ni kunu na wu akwa na ni problem ne dey ti be ma de obi obetima ka say me jamere ampa so wale no wa hu oba bia wo ho na aba na akwa say chinchina me na wo twende ya e ba ye be hu hu say e bi akwa na na ye bo apaye ba ni nyina ye hu say ma me akoso say no mpese ni kunu ebenya dimbon na ma fo tina ma wo ye din a na le koso mi ni mo bi a okunu ebo braboni okunu wuye esa dedeka abusiafo bi sana say okunu deka osi da bi okunu ye bane osi da bi na okunu wu atiase wa hu nanim ase a na wo wu dia na ma obi ahu nchio ma na ti ase mo fa nkoma dwum esisi so ti so okunu ti ase no ye bibi no wantimi anka na wo wu na wo nkata na chi sebi o wuye anka sebi o mede ma dwen kyerɛ sɛ amanfo ka odobro ni atiase na o nyina ye bia ma mere kwan so anka enko bosa but bia na odobro ni ma na ni atɛ ni ntontra ma ezo ta apo nkyɛn ni oje ho wala fo mo me anka no kora ka sɛ ma me bisa ya ye di na atweda na sɛ mu ya sɛ akora ni mu ma sɔle akoye ma me na wa wa achi me pam sɛ ma me na na sɛ akora na koye sɛ ma me so Jennifer so ye di amanfo ya bi tie akora na ya na sɛ ma me na ye na ti akora ye sɛ ya ka wa wo de panyin wo de fansa akora no ko ni me nyansa de na ye sɛ ka wo ye akora na yesi obeto mu no enye no asa akora yi se bia metete me hu so de sa ubu ade ye nka mo ne enye da de ayie na nka nkora nyina nka de na che sei asudie ben wo ma wo do wo se wo mpino mama na wo de yenhwe e ma akora na de enye kuna ni bi na obi aba ya na se ne me ntra wo 2 years kra easy awo yenhwe bi bo ha don say ye no ka say na wa chem se sabi msem ka wa ware na me ye asem ka se wo ne ukunu e wo ho de ba bebi ntie bi a we wa ha na okuna ye nyame dia ye be ye yem hye ya anka hwe anche obeti an se ye se nyame ya adom wa da we ene ye okuna ye wa bra oni mu hwe a me ji se bia nkade ma me akose se we so be o so bia anka se beginning no se abusia panyini ba na wo se oni modobodi ene de se na ye mode abusia panyin so be dia de me pa me ba eno a me ka so dabi se na me ka se ye mode ene de mo anyia no enti wa kwahyehyem waba wo se akora na ye de ya ye ne ho ade na wo tweda wo no wakasa mu nyina mate ase ma ye bibia ede abom emuso die na si kwa se eye munyem ma se da bi mi de me mpene enti akora na de ba ya na ase mu me nyini se akora de ba ko to se me mpene ma me ne me yekuna ana ma me na ko na otina yanka na ikru ye da bi se baba nsu ko hwehwe mu na bu sapa nsu ko hwehwe mu no ana o so hu se wo su bi a wa beja awade se ye no kro nyen kro de ajare minti me nya de enka enti wo kura se bi e be fa mo abenkura because o man nti ne wa hwem bi enti mu nyina mo nya de enye mom ana wo se won ti ase da e ko nanam ho nanam kan sa wo mo gina onam so mo nti ase
ɛne na wonti ase na also come back ko ana say ɛyɛ ne hyehyɛ no wa hu obi wan say nam social media ana se bia bo ana nti na metru ko tu kyerɛ say wo say beginning no usa panyin ka say wo no onim na say busha pe bia that time na o ka so onim na de owu no ɛna that time no onim to no so ko hwehwɛ mo hu say bia wo so don san ba nti ohun se bia santa memre so de nsa ba wajai ye ya santa memre wo wale na de nsa ko fan say bia ɛkyɛ bia dabi o man confirm sa e bia nya nyuro kwahye no dabi ti bia kwahye nya nyuro na bi ono so waja aware me pa che o so waja nti ono so de menti na busha panyin so wani mo na afo so ko achi aba ko na ti ba ya na bibia ho ma hu bi na se bibi wo ho e ho de anya me na me de meka to so ko hwemu a wonti asese ka ayo bi kwa nka passion bi a akọ busha panyin na ade na bi a obi a woni me wo so woni me na afa die eyi koso na ho mama ye de ehunu ni bia akwenta nne no na no me ni wodi nkomo be broker chem se ope nkambu pass nne no o ta ba aka se adani nyina mpacho adani nyina na me gina fa ko na de tie ne se na ye beginning enti ni kase kama me akoze se wantwa bibia so no mu nyina nka ba ye ka that's why hit da bi se ye ka wo se da wo ka wo se wonti ase enti wonti ase de se be na kasa enti wonti min kasa do ba do support obi amuna de kutuku ena mo ye judge so anka mo wo inside kam no nyina anye de enyina ha enti me de odobroni de na me gina odobroni gina tema me akoso se waso wonti ase odobroni de esi twie amema na yensa na ho se ema no omo ware ya omo nyipa no nkoto de no mo nyoma je se me dem kita pipa be ma no si obesi si obeda wonfa ho but also we are can yes sanity because reports say wo na wo ka we said ye nyanenti ya o ma kan say that lumba not that lumba try e ma kwan mama me akoso se wa magana oba o so ba koda be ko na nkura ni ade na mo ka no wo so wan da lumba na tu na num tu ka kire mana mo me nya we ne ehu de be kan said ye wo mu ben abuso change sanity wo so mo ben wo so ben so na wo so ka me yete okay enti wo mo nyina de obi a ye ntini nyinia enti ko to nkasa ndi na mo ntimi kasa yese ne wo ba no so yese ne wo ma o be pie mo court say 2017 kura o buy e ma ne ma me kura we that lumba buy e be yes but this lumba ko Sunday mi hu wan ko yansi ye no o se pyjamas black obi o yansi ya santa member ke so tutu de say o no say o see star not to me ade na ha and say o see santa member ada na ade obe yo umpo wa wale na ye me ho ade a me papa wu a no se wa man se me menti a wo tutu de krai wo yansi ye wo sha atale se che se mu ade e bi aje se mo ja ade o timi hye bibi a ope no why dey no wakoye did you omo keka ne de enwura ma me se wa de ne yanim sa na osu yanim di ma ko to nkasa awo ma ko to nkasa awo bra na nkasa olu ba nu awo bra me na be di ba to na lo ya da bia no ma we tension ga kabam awo bra tension kakra aba when you say you know what it is one more brother that was some more brother it will not go to sewa de na hanu everything what you know that was more brother go to sewa what did he ache it was to stop on the what did answer what Jimmy Agasa Mami na sani bia ni sie na sani bia ni sie eti wo ya sa na se kwa bla anu de du kwa bla anu obi ba ti na kwa fi sabua e kwa ka kwasia sabno wo ma bla da wo ni nya sa si wo ma bla se de kwa se wa di ni kwa bla anu se kwa bi ba chia se di nua na kwa se wa kwa ba so ja na chi wo join wo se wo ka se ba asaba no be ka what awade o gwali bi de one money bit our more brother didn't want support to say what don't blow in what I say welcome so what you answer no about brother and one who said that brother city and one leader and what say what don't blow in that was I say welcome what them you fear the papa but I said na ma we ni abre pa say some kwase asabodi our rent kwatwi ba you say odogoni aware no e kwatwi na aya kwase asam so otu owodie wotu ani busu ani da kwase sewa ka kwase sewa be ye ye papa kasa na se ni ba na ware no odogoni papa no wanu dia say akeka seba ye body post papa ni money post ache no ebibiri baba no money post ache odogoni ani papa bro emra say ka money post ache no dem say bia no so wa dance bia ya be say papa ni money post ache no eti okeka ni seba ni kwata boto so kwatu asam na wo kwatu na eka eti oti meja bonti me ko ntokwa ho se
wa do obi abusa de so wo ne ba do wale sabu musai wonu na e be ka da asem enti asem wa kwatu de kwa so papa peru be gya bontere se wo ba wale e de so kasa e sa asem ka no wo boa mani poso ache no enti bimbim to abo no enti wo be gya bontere wa hu se e ya no kure se wo ba wale a wo be ka da bontere eni kwa so de ko asem na wo kwatu enti kwatu de betu da e na se ya wale so kwatu be ka na ya se ya wale na mpa nya kwatu na asem ne wo ade so be gya bontere ko hu ya mari ni ti no ya sa no ti ba mo fa papa da asem nya asem na papa da so kanya wo boa se bi mi tu ma wo na me ba kwa wado bi ya e ho ade amamia na ye da ba kwa to me gya bonchaka ni nya bontene ka because mi se ba dia wale no asem wo kwa to a wo be ka na bontene na se papa no wonu de wo wonu se ba den ko ye ma no ti no be ko ho na ye so bi di saka na wa me ya chi se wa bo me la afu no ye ngwa no eti ba mu mfi no de o kanya wo boa tro no otwa e se dey na koso inside de kwaso inside wo se wo mu di asem no wo mu ko break afa no maba je de ye hwe de kwatu beka enu na de di asem ene ma abusia no kwan mo ko inside se enra na se enra se ammo mo kwan ne oh dabi e yanka se mo mu ko kwatu mo mu ko ti asem ni se okay si e di asem wo kwatu a na wo do dance ni ba ya ma wo na wo di dance ba e kwacha bontene because e bia no mu so bobo di a kire no enu ntina ya mo kwata bontene empa bu obi a se wo ko police station kwa na do dance di ko police station wo kwa na de ne kwa ya ma tra bontene ma me kwa ya pamu ya ba freedom ho ni atoto na no ti atoto na no ade obeka no eni ni mienu nko a enti se wo mo kwa se ma ayi we papa shi wona di ma me dance e akoso se wa dance aba emre ni wo se papa shi tra de mo bi I just say man ba bontene because yes that's what ya mo ampia e be ye wo madwene mu na asa bia wo ka bibi kire wo enu ti na ba mu wo mu yesa enye se apam no nyampa mo no nyampa mo bia ene obi a ho a wo mu ya e wo court na efesi asem no enti bedu fiada de na nsusu afa bodo hu na ba bi obi abegine bia na obi ahu na dede beblebe ni na eto atwa. That's right. Tension is building up, and Yasam Pitokra were the premises of the Kumasi High Court. Now, said yes, okay. Yes, I'm right here. Because okay. Ana me ka say e bia akosu sewa no ba na ni ebehu no ompe iti na o ma ne o ma emfri o fi dia me ni ma no na me me de me dia ye mfato no niku chimpla okono ngo ana de me abapie Kumasi o chimpla okono ngo mi fri kede e ba okono ngo no so aba ba chikula o me ya de me call court mi twa kwaya 1 year ana mi hu sa wale na mo ami a me dia asem ne ba court ti se bi na akosu sewa eko so ma no be na mo mi hu ni se mo ame ana m dia asem ne ba court se court o nhwe won fa ayi on de ne na your property on fa me de ma me no no so fa me de enti sa na akosu sewa no no so ku ni se obaga na ha di obaba be gu no ompa enti na ma ne ma enti owu na ba no lumba na aya na we nyina aba ni sa yes, tension no are not there. I was not just say, run now, my reflection. Ask me, I was a Yokuma. I said, wait to money way, not wait to money way, wait, can't wait away. That was yes, with the run, not travel for now. So it's been very tense, the atmosphere very charged as Team Akosia battles it out with Team Odobu in legal battle no ekoso e court dynamo no na oba bonten house and supporters of Akosia Sewa and supporters of Odobu also at the pem so e wa bonten dia ya bonten there no yes assemble ba there be ya bonten there yes yeko the legal council abonten there no e the course why so yes yeah so yes abonten there always about Coco, yes, sir. The new Coco, the blue. Yes, sir. Coco, Yawari, Asante Mama, Coco, and Yawari. Coco, Yawari, and not come here, snap of Acope. Coco, Modiamu, Coco, Yawari, not go snap of Acope. Now, 200 Ghana. Coco, Yawari was Santa Mama.
Osa ware de abusua ne tena se afa ne afa eta se kokokọ de wotumi kra fa wunua baabi se me nua ba ma no wotumi kra ka kyese sa e bia me hu eyo baabi ana afa abusua ni ba kokra na wotumi de ye se kyese se amode sie no se bo hwehwe na momra me ho owo me ho so atiase na nya ware se ya ware de na nkamu nya asma ba kokpe ke sika nka ho ka wo fi abusua e tena se abusua fa ne fa ntena se eti kokokọ asantema ma enya ware na enya ware nso da Ese odo broni ko fo a chese e bokokoko nti ya ware omo nya isansem ka omo nya kakra kokokọ ne se kokokọ ne se en check odo broni papa no ofa omo ba ha no mo chese ya ware omo ba omo also so ya ware no kan no so ko ni one on a dana ya dan first day a ye ka dance no lo ye kusika so odo broni ni nua ekunu na ye ne dance ni na menim sese wo kware a wo nua ekunu na ja ware wo nua ekunu na ye dance ni aware efie amamre no se wo ware a ye busua mienu weti ha eti na mo ya ye ma mo introduce ho ya mo ya hwan me ya ne maame wo ya hwan me ya ne ofa first kwasante for na ofa kasa na ye de ma ware so atase ye de abusua na ware eti na ware na ye se ewu a sa microphone ti ewi a ebi o hwa ye tumi cheche bi o hwa matches ebi o hwa nchene ye de bi kwa fie bia mu di adanse se asomasi ya ba ware no nchene we na di adanse eti da chi bi asa ware no asamo ba ho a wo na wo ye danse ni eti e wo sa ye fro na so be di adanse ana se bibi a woni mo won so ba beka intra what's a massa Papa de enya ware o ti asese me me to papa say o tre say se mo dise se mungu na o me ho ne mo ma kire no de wo se me ye amamre kwaso me ba de eti papa enya ware se papa ya ware de kamu nya sna ba so ati ase papa de wutumi fa ebi a wunua ba ko bi ebi a wo maame nko a wutumi fa be nipa me ni obusuafo eko na maka akosere se bi nipa so na tie wo boabo na isa wo de ya mbom wo boabo hu wi a eno na ne ekọ ba abusua na ma ne se nipa so masi wo ba se wo ba be ware nipa so masi na abusua ni me no twese atena se na ya di otiri na se si an ne ba what cheche ma bi odo woni sai ana se ware because entwene ntiase obi e kan ye ya ware no Koko me de koko nya ware se koko se me ni koko so no na ka so koko de ware koko no me ma ko bi se ono na ka se koko no koko de am pesa me ka mo bi ase koko nya ware it wa ware e se no wo he fa sai ni what me revenge we didn't get you and so me can no cry wo mi lo and no na me it is a me akosha ase wo to the pictures and in the certificate abroad on thing say ya worry no dia no na ya worry it is a we dey mfimfini ya se ma ye beda wa won se e di that no materials no mpa masama se bi ani ko bra se na edin to hwe ye kosu ya asem na abeka atro because both side no atopana do na on pe basa nti na akosha ase wa ase me nkasa me dey court na court ntire whether ya court da ma bobu ati some akosha bo ni akọ anya dan ya mo beje ho ati eti we ya court da ho abobu enti sa wo dia bedan court no openidi se de na ne kumpa kasa se na ne kumpa kasa nkasa abre wo dinam e kasa se de openidi no anu ti ne wo court na we de court na mo ti ade ma ye e fa se mo cha se ya mari e odobuni e yam se empa to tu no eti attention koso a observe the yen share aya some to cry yes aha eh some kesua na that the lumba ka so ya plan ada I will tell you that's the lumba esa nse ko se wa eya le ye ensu ochi ogo na lu ti fa se me yire oba wale ja wo ti fa me yire eya da akra na o de da eya da akra e di odo asa pra ko ko afa di agbo wi abusi o
Okay. It's an tension room and yes, I'm going to talk about it. Team Odobroni. Okay. Yanya no ho ade na snafo so say yaya no ho ade na on the onim say yaya no ho ade enti Odobroni say that the lumba ne wunsia ene one ne wunsia because that the lumba to no nya akwala o onye yire a anko de nsa ko hu obusia enti ne ho ade ben na ho ebusia ni ben ojan ne ye Odobroni ho ade se ebusia no onyi nanim se eduni ede se ebusia fo na omu begina ho a ye Odobroni ho ade omunyi omani se ebusia pranyi kofu se wa ye research o se no kra ya wa no o se no ho na ye Odobroni ho ade so investigation na me se onu ankasa no ho so ye ebusia no ni obat wo ye nyina so bi e kasa e nyina so no o se hwan na e wo ho wetimi abo e ti adenta mo embisa no media fo eso mo nyo adenta mo embisa no na wona say call to them as adenta mo ko interview no someone say call to them dey adanse a odi akọ say no that's what me nya kwan e bi say busu apanyim say Odobroni aya no ho ade am oyi ano say yaya no ho ade no oni no so oni no oni no no afa he na busu apanyim kwa he e na no okọ also obedi ade enche obedi ade no na enye Odobroni time busu apanyim so obedi ade no Odobroni no ne da di luma no mo nte ho sa no mo te ho enso busu apanyim ko no say onimu eyi Odobroni say that ye wu a na nka onimu no enye say asam na ye ka yes I say asem na ye na sa asem fu na na mabonten ana mpese me yifri ho time ada di lumba e flavor chire bagana na mama akosua no awo ketua wo wo akwala enumu no enti ebe de no aba na da di lumba nso asem o ka chire ne ye no ye sutia achese sa oba we bi ni wiase akase onda ha na ka kura mpeche ni ti obeda man because mama akosua no doni ku she who said that lumba boy ni boss odom yen kantam sa asem no ti asese ni siesa we wunyi mi Sasa not as yes, as some ho. Okay. But nsem nya na edi pia bonse. Kan tuka kache. Media for man share am dem back. Monye. Tuka kache. Enya ade nya na edi. Enti anyam na ya kotie mu nsem. So because me enkanta me ndi nsia. Asitra ne say. So wunyi me ma. Enti na mama kotu aka na no atu. Iti o ti se na number de atitire mama kosu ya yuti. So wunni mu nye wo. Beba metwasi ya. Ya bibi koso na se bana make sure say munko sie nwumo no enti munim kokuo mu asem enti maame no wacho na no credo na bibi koso na kama maame akose se obetimi aka mana ha ensu bibi enti won't me kasa and waka na no ato maame ya de sansam fu me bibi be san na yenya ya ma ni bio sasa ensem we say be koso a ene e mema munjina ye pa because amoyasa yenso ye ne mu be ya no be ye pa bisi lumba wabu akusha se wakase wabu ni kwase Nyankopon ate wodi na asema ma no ene empire ye gira ye na aso boy no ene no mo so no ye ne aye bompa yes
empire ya boy na se ye baby ye bom empire ye to ye nja empire boda o ye nyankopon ata we ye nyanko nyame ya ba akopɛ nyankopon obo so bo asase na ye som enti ono na ye de ye ni ato ne so ye ni bibia ye ko ye ni baby ye ko nyankopon na edi asane ma ye kakra o di ma ye kakra mama akosia mi so oni mi o me okonya me number we no afre me so obeka ya ohima se wa bonsu ya no Royal TV o kan se onya asem bi mama akosia print me antwe phone amfre ni ponti ono pa de ni ade obedi echire bi ade nta mama akosia woni miske yi se ode be bopa ade nta ohima bonsu krank wontu ya ne ka because girl no onim kasa ade nta nka wontu ya ne ka mo amuja mama akosia ma obiska anaso obi meme to mama akosia mpacho oni me number obi ama obiska but semfuna ekoso no na ema make me pa choda bi ye ni aye ho ni agigi scan ya kwa akoto obi enu onu mo obi esa na abrochire for no so obi a otisa asem we bi e ha ni bia otimi send this card ma obi so omo ba ageto ensu ana malt bi fama wo mu ye ni yenjise bi enfru obi ho obi ama me nyankopon ata we ni me dance ni me kwa sorry me ntimi nchantro da nyankopon a ye nyina ye sumo no wonim ne emeka enti se odobro ni nim no kure no okata no kure so a nyankopon hata we ye de asem nyina ama no adensa wo ye sa wonim no kure na wo chantro ring na show no hwan na de show nsa mo kola ring na show no hwan enti me bisa wo say mo say eno ni adanse enfoni be no ne dadilu mejira ho a wo guve a ya no ho ade won kan no kure hwan na oba be ne ya no ho ade a ye nchamfoni a ya de ring nko abechi na wa de obi ti sata the normal atade presentable yes e bia t-shirt dia but enti o sha atare normal dadilu mba no we sa time no a enfoni ni onim yo odobro ni nko a akoso ese wa nso de dadilu mba wo mo o si nse lupa o so biti so na obi pa ma le kwa wale obi man na no sa ware na edimu sa ware na edimu enti anya sanka busueni be ya fo bi be pie ho ebusueni be na pie ye onza fosna fosu ni ewu nti o shade fosna fosu o wen adenta ye kwa wo nkobi o wen sa ebusuya penye kire se obi se emu fosna fosu na se ya no ho ade fosna fosu se ebusuya penye na ekon wo kwa me kan wo hemfa wo me dia me ni ebusuya penye edi nkomo mo recording da ho me kamechro o se me recording that lumba ni aba o se na sna fosu se ya ye odobro ni ho ade se na sna nko anani fosna fosu nko anani ne mano kure nim se ya ye odobro ni ho ade enti ebe odobro ni ho ade na sna fosu on kan kire ne ma anase ya kan se ni nua panyi no ho on kan kire asema okay ebra o se fosna fosu nko anani no o se fosna ya dance ye bi kire ya kire sampa ane mi ho de me mbisa no because na me hu say sansem we nye ye nwura ma se bia wo shada kan de agu abusa panya ni mu ase mi gu abusa panya ni mu ase sese wole kasa ya mi egu abusa panya na ye kwa ahimfie no na nse ye kwa ahimfie no yes na me ni abusa panya ni edi nkomo say me pe wasem adentina wo ya ama nkrofo aye wo sa wo ye obempe ye ni monyamfo be ma na nyesa eno no kra ka say owo 70 years na no oye edwuma wo Boase mining not wa wase na me so me se me ye Boase ni akwala o me so meti stadium ho ye estate ho no na me so meti no so na se we de efie ni fie ala me say ntina me hu kra me pe wasem enti adenta wo nche hu free mu na asem no ase ne say wo hu nim se odobro ni ya ne ho ade a kan kra no o se nim na mini hobi na enesna fosu say fostina fosu say ya ye odobro ni ho ade enam so wa ade wunim o se daabi mi de mi yes enti recording e ho sanet see ya wakaya what to force fa brand ye fa mi dancer na say recording o enti ade enti am mfamba me ma mi ni aba ku bi e na recording
Yes, and I'm sure that crown soon in a picture. A picture and what met me the actually. Oh, David, I be a young commo because me can say. Now you need diagram so me diminian no be man or say. Obi amo say you can say planchi and ye then adunya. Man, ayeni say. No no pro ye elder o Pentecost na me so. Me diminian no ye dey cram me dey be man. No say mati. Ene ma o yeah. Oh, Daddy say, and yes, say be a grown and a yed. Yes, say be a safe your cry and any oh, Daddy will be a elder. Bishop of Walker playing on the father for. I don't know. Say, some will be a penny. Nay, oh, give a cry in semi. One semi motive. I'm saying, no, pray. Yeah, by so you'll be crank, yeah, and you may be crashed. Ohojo enti ebusu apenyi mesro say asem no krabia ni ma you are no free na ye nja hwan ni bibi nti asem na no wa bibi ya on nanim bi de mi ni hobi en de mi ntime nka ono ebusu apenyi on nanim die ntia ohun say mama for sina for so e die ntina da bia amafo busa eno ase busa abusuafo ina e ntina abusuafo ina back out abetai se be tia ase won de ye hu no wa ha ntam kese ade ina na for so ya wuken in fact a chepa na obuase first na for so e bia on kai I think so be kai me meaning first na for so that time na me say obuase yes enti first na for so ha na omba no on enim de enti a omba na no ne ba na ye interview o se ne ma mi etu kwan enti onu ane lai otu kwan kwan be nko a me de minim nyame no mu na tinti me nka say me de minim me pa cha no de ho asem de minim but die kwan tu nko ni nua panyin o wa brochi pa so wa ba enti di akwan tu nko a enti onko yen so ye wa ha ye kan ye de nkra no so be ma no so what you see asem wa kan se ase so panyin catch se ma me for sina for catch se wa ro do boni uzeni na akwan bi so bi ma me for si asem no onima ko so ase wa eni nua be maye e na odo boni so e bia akwan bi so tell chika ka ti won ti nyina ni mu ya won ti mu ene onu ane lai e ho de anya ma asem on se bia bibi sant na bia ma bibi ben bibi ben mi de minim ewia so obi a oni opobu a hu ne dakope na odo no obu a hu ne dakope na wotan no enti e bia saa na tie mi de minim wayi o mama pa wayi o mama ana make us area so obi hu obi dakwa na otan obi hu obi dakwa na openance se e bia wakwa ohu odobroni ape na me kra na watcheda no de wa na odi enkrofo e ba ba chia odobroni ne maame omu yi o mu ani to nchen no wetimi ne na koye ba akono mi hu adwiri me na wasi bi na me ni asie bi na ye nyina ye hwe bi so ati asie mi hu adwiri me pa so wetimi ne na koye ba akono eno no ni asem no e ho na mu be hu se no crab e wo baby bibi so cost because ebusia penyi sore ya minimum odobroni je minimum ya akosu asewa na dadu batiska ye no ho adi aye ye nimono so atia na we ebusia penyi na se ye obi hu ade na se wuni ho no mu bi ana se wuni mse ya no ho ade so oni okra mpantu by want so ba we ebusia penyi de amane ebebo enti die enti na we ebusia penyi watan amada de lumba ene odobroni awumme ye pantem wa awumme mu nsia na wo de ye mbebo amane se ya ye oba foforo ho ade na papa atoi ena wo ba beka se minim odobroni akosu ase wanko ana minim enti hono mo no kredi adanse de maye ne ye ne akosu ase wafo di adanse de maye ese ene we dia prepare ma che se wakasa pa odoben kwa de tu mu ma me akosu ase wanti no ese yi free day wa me ka kire mo se me ma me ye de bi edi enti saade no me eye me ja ena me kura me tiwe kura no be ma wo de e ho no ye mfam enti esan se ye de bi edi me ma me no eye me tsan ade na ekoso e me tsan na asemo yasemo be so so sansem we ya so a endie
ye wo asem bɔ ne popa meka me kyerɛ de boy be ko so saa mami se o baba fo ho no akɔfa bia legend bia kyɛ sɛ wɔde ne ho wo sika wɔgye gini aba no tina ba so for pay so be ware me a ɔmpere ba no kwa me pa cho yes say si me pa cho si kent mi nto nipa o si kent mi nto na se no ba sika ya de nyina sika wonim ayi sika ya de na ya de nyina wo betimi asome sika me bisa o ni bisa so betimi asome sika ka on fa de asoma ye ku wo betimi asome sika se ne de esma enya so betimi so betimi asome obi a wotimi sika wotimi obi sika na asoma so enti me de me no me to no me pɛ no korɛ enti so be ka kyɛ me so wo yire na so pɛ me ba na be me ba ho ade na yire ebeti ase de a fine but won't me mesreye wo yire no na obe fe kira be no ho ade a mimi se mempene ya ade a mepene so odogbo ni ma me no wa ba bi no afofutu bi ama ne ba eno de one ne ba ni ntem asem papa no abedu a nche ka papa ne wo fa no so konto kwa chese awa ya ba tan papa nti mintimi ntu me ba fo so nkoju obi kunu da na odogbo ni ma me no ba ta na fa no me de me kama asem o mpa cho nje ma nu si bone me se wo bi sa ma sam se me baba e ho asem na me ka e na me cho se san se me ya ba tan papa nti me ma me ba nkoju obi kunu da na sa me ba no kran ka me wu a me ma wonsi me yi ase yes so odogbo ni papa ntokwa wo ma ru se ntokwa hu entokwa na wo ko na se asem na na e koso no wo di nkomo no bi nsu di nkomo wo free ukrom aba ya santime mu e ba be kontokwa eh papa ne bo hyepa wo papa ne bo hye onu mo na de ne nse kan ye ye de sie maka cho se mpa ye na ye boy abo bi abewu anu wo ko se mpa ye na ye boy eno hu ntokwa na e koso enti ye no ya kan anu atu ye nya ya adwene se ye no mo ba be kontokwa ye pepepe ye pese jeji nyankopon awo hata we mwa na pepepe ye mbra na asa etuo ntwe bebi etuo da na nya sa na ye kan that's it enti empire na ye bo se nyankopon ye ado na akoso ya sewa ye ndi bem ye ye hwehwe ano yes se he na fu ba pa cho me so me de ma me sewa yes ya no ya na ye bo sanka menyi na te se ye nua be ya na ye bo ma yo eh papa o bo na bibi ya me na me about where that's yes okay yes because of assembly eh na mi na emwenya asem se mi ndi ekire asem aye no kure me senya no kura nka mi mfi ne kura ate no kure nti o se me fa ka nyo onu ne tu ya ma mi mi ana me fa me ka na me bae ana me se be fa mi nua ne chi yeah that's it se wa ba ana akoso se wan so that the lumba de ne ba obo ase ma mi ni hu mi ye yes so kwa de kese it me for na ko dia that's that the lumba ka chen so na ne step for the beat 9 nti o pese obe chia nti in fact oba en so ameto papa no daibi sa time no papa ne efe Mr Donko o Obuasi estate o that the lumba so na na to Obuasi estate stadium wa si time ani yeso ani ekote pe wo fie ho let's lumba brand be wonni mu no ache se oh that the lumba cran me of say o na ne ko school wo Obuasi Anglican sa time na Obuasi Sam Jonah e yo musinia that the lumba there ya di ye nana na e wo Obuasi yeah se wan pa fu bracket papa yes me that's right so that is it right I'm sorry for yeah air cost now ni bibi Abraham never shot there na yes yamra hanafe yen twamfo da kra e say how dey see obi around no ye be jisa no he na sabre o sha yamame Georgina Osebunsu ya obi jina mu e de ma ya twamfo ni aka wa twamfo ni yes yamame Georgina Osebunsu ya obi jina mu e de ma yamame Odobroni ono na e wo hono a ye de ono so mfu ni esomo every one pay free cost dan no afei yamame akoso ase wa de mame ye maame akoso ase wa de maame ketwa obeka ye no a ye no twetwe nkomo nso ha abusuafo ni bi e wa ase
yeah enya asem ketewa kra while busuya court no nsem no ekoso a enya asem ketewa. This is legal tussle about who the true widow of Charles Kojofosu that Lumba is. And now some and ekoso anti ye di mama the boss no say aka na ye twa around the chairman ye say abusuya ye boy from ye bomodin ya from the betimi aye bia say be ya de sefata bia mansan be hu na bibia. And so I ask you to share yes still now faithful no and supporters na bi and I want to say no it be a legal wives supporters it be so akosia say one supporters wo mo happen nya say go to say amapa no na atadi kakra na bia ko animi and you who do no wa ha ya obi obodura bia nso ba and dey so and dey press part na wo say ene ekwa de omo ekashe na we tumani we we tumani we kakra yeah enya sabkitu akra nina from the Kumasi High Court, which is a legal tussle between Charles Kojofosu that Lumba and then okay no ya di mama the ball so mo enya sabkitu between ya mama akoso asewa enya fe odobroni and so ha say ya enya kuma kranti egusko akoso I mean court as a resume sitting on some call break there's a 15 minutes madumi but reports say court asanso a resume sitting yes Abraham no ka say the any akoso kakra yes but then amini kan kabiem enchem say ya mama Georgina ya okugina mu edema ya mama akoso asewa no wie ya wo free adaka no na the next witness is obeko na okugina adaka mu na fe mpanyifo atoto ma no na bibia ye boko say city wo hwe echi ya mama akoso asewa ne mama kuma na o share intuma ya ogina wono yes ya mama akoso asewa ne mama kuma unze nche kwa ye no ekasai ma o church nsemu ya kale che ya na o si enya botre court bia na o bibia obeka aja chairman sabre ya court in session there she has nothing to tell the general public Ghana mine and we are seeing anti and sabre I was saying out to share one now say abusuafo no ado fo no wo mo agina o ma bo chegu kakaka na mo dwendwen wo mo enti yes wo share yes o share abusuafo na bi and any wo mo say mienu ana miensa na mo agina na mo di nkomo na nkomo a wo mo didie I cannot tell minti nkomo kro ya na wo di but no kwen say sabre a show bra abo 130 yes don't go abo apemu 130 o mo abo say e fani bi agina na omo adwendwen omo e fani bi agina na omo edi nkomo eni ade a na say sumasem na ko say sumasem Judgment I want okay yeah, I think it's atom okay I think it's atom kakra yes sanity sanity di mo amane bo ene emo enchemu na and so monti afei yen get back to some of the mess na asoma man sign na ye hu said dia esi etie yemeho yes yemeho me what say yemeho na bia yes you can before so yemeho in chat also for the kakra and some amansan said they are etie okay yeah nti ya twe komo mi abako a men straight up ya twe komo sin ya abako de na me adumo ya mi asna odin de say from Amandu Shark. Okay. Amandu free fan obi join dey. Me Obantma. Oh, okay. If you like no bass and somewhere koso, e ma me akoso ase wa odobroni and some ya deja o monte. So me what be what dey chiga ka dey na o carry afa. Okay, me dey kakra me kan say em say em ya say legend kesi say Lumba ewu na say manson ne nguase ne like em ya kakra me kan say say yeti afani nyina obi aboni nkro yeti akoso asewa de yeti odobroni nso de me madwena me chiro madwena say aware ye wo for better for worse enti Lumba a wawu no akoso asewa aware no like say better you know de but during the worst moment no aya in the year rebrim near you know pay enso na yet no na akoso asewa amma why no sa for better for worse no west part no ye hu no ho obviously that Lumba na person nti na on pese obeba sisi ano sisi manso no mo twini dede no mo ye no nipa na wawu na ye kana se Lumba no sisi ano ti wo ho a hwan na no pese wo ne nchen o pese akosu asewa na so pese odobroni me de meni odobroni na meni akosu asewa but omumi enu ni nyina no we gina wo
abra na wo ne better you know and we say so do abra na wo the worst moment no which the wo and mo no nka mum no mo nyama na nyefe me hu ne say e man mi no wo say no mo kasa na obia this is not the first time I hu kuna say man mi no ye kuna yeah instead na yen hwe na yen na to boy ni nyina no enye na lumba enkoda din to say omon kamum nyesa omon kamum because you say no say na me the first day na me say bia lumba anya na hwade but utie busuapanya na mudi na teno utie de wo kana beginning no onyim say e be bibi say na asi but wo se okohwehwe mu no wo hu say wo ye na hwade but I don't know for say busuapanya say why investigation but up to now o man say nhwefo ni Ghana my investigation kura why ye na betimi ati ade sam pa odoboni na hwade no so ka de na say me odoboni lawyers no say uno bi kwa eni kwa say unwema na wo de kwa no information ni kura ni kwa so de ba out ni ayi nti me sure say omo nan si bibi so a omo nkasa na say busa panyin so hu bibi a anka on kasa another make no me say it we say omo nka mum na wonyama na nyefe omo nka mum na lumba enkoda din na ya die chidi for no ye di yaw oh yapa say living legend KCC na wawu na tubu we can we the best say busu na ma asundue mra na odobroni ne tim ho ahwan ya yen twani nyina mo na omumnyenu nyimum na nyefe efe na lumba kwa yetin bi e ma kwa dwo na sisi na say ma tupe oh yes re mo ma na nyefe yes Matias na that's I'm sure that's be bro yẹn to so yẹn kọ ho na fe yẹn fa on so am right that's yes na bro food na be dey chire ya obu na back court what I say that lumba the status na yasem to anti abro free obu na say obu ba that lumba ho don't no ba be dey chire we say yẹn to so yes ni pam pim e wo Kumasi ene asantememu ha obia ba be dey chire enya asem to that lumba ho do ti na ni pam pim ni pam pim yes yemra na yen tuma ko bi ansho mani message wa horo rengre ma na video no ya ma nko ba bia ma me pani oto so me yansa message to so me yansa horo rengre no ya timle ga wifi ya obi ga ya nie timle ga wifi abasha sa wa ya ni ya ko ma ro ya ma na me ya ba ko ma na ya ba ko me ya right ya ba ko ma mu re ya ma bo nya ya ko ma ko se se Wama to shom. Agora se wa to shom. Tension is building up between Odobroni. Yes, yes, okay. I have someone. Assemble yes, Team Legal Wives and our Team Odobroni and one more Pimswaha and Yasam Kutuakra Team Legal Wives and our Team Odobroni live on YouTube by Grace TV. Team Legal Wives versus Team Odobroni our the Kumasi High Court. Yes. Okay, you take. Tension about
Yeah, correct. I say, I think it's getting out of hands right now from the Kumasi High Court. It is getting out of hands between Team Legal Wise and the Team Odobio. Yes, sir. So, Omunya Butre pass and say, so say, wait to money win. Yes, I'm a panel. We are all seeking for peace. We are all seeking for peace, but Papa say, wait to money winner. We carry na koye akuti asemo aya na ha dwenti oh asempa abusia dia question asemo Team Legal Wife and team Odobio yes some so nya botre na asumdie na yi na ehwe asumdie na yi na ye hwehwe enso ewo ha Yeah. Oh, yes. It is getting serious. I some more. What they wash their costume, been penisa, your boss has some beauty of a play. But the Cobasa, Yamam Nanto Quania, yes, and of course, we also have the premise of the court. So, as I had we are the premise of the court. Yes, so say, I will want me to back on the Yaki answer and Twasso. I will hand it behind us. And we are in a book. I was on for some more. Is that done it? Just and to answer. Yeah, wait to money. Now wait to money. Your pay man much was so more say with your Munya Butre. Now as we gain in Irish, as far as we gain in Irish, and Tikobasa now a yaha dream pa a yaha dream. Yes.
Abusianfo, I asemo, e ma obi akọ bebim. So we one fan that's not what we anticipated, or that's not what we were expecting. But them say abro so kakra ma somebody be akwa na atraso. I don't know you na yedi maro ho na say we ma me no patch o say adwobra o ma to enkotwe bebia exactly na e ma so bi mra. Say we all agree to disagree, but I just say be I disagree to the extent say tokwani ade na say because hitwe ni atim de no de na yem pedisa. Yes, say omwa ma asumbi emra. A lot of messages now about but them say bro wom pa no credit say bro wom. Bro wom pa but then any messages before na fe yen got to aso call to one area the court make bia samba there the updates the rundown bia and so abasum said yeah it's here. And so, yes, until let's retrieve some of the messages in front of us and and so live on YouTube by Grace TV from the premises of the Kumasi High Court. And so, okay, I see the camera man, let's hear the messages and so I am here, This a bear man or see one of what the table blah, no yablo for me. No see me, I call your prum cover your brand. I didn't see Quassa woman. With a woman crowd that is the big crazy fire. Okay, who cry no other. So 2 weeks, 1 week, no by. What a beer who said, I want a family for you. You might want to be banating if you are not make us send me the look to make a catastrophe. I'm a catastrophe, we will never do myself. That's not what's happening. Maybe say what can for better for worse be na mama adwa questions. Tell my quadro for Susi, mammy, I could say, well, no, you're dead in room, but me patrolling, sir. There no younger than room, and I tell you that I don't know 2 pounds. Oh, me patrol. What question? Some will be not say, yes, no younger than the room, but no, I want to know more. No more, you might. About the shop and I took a rabbit and cocoon. Okay. Until I come what for bad, yeah, and then can go here, tell you. Okay. One of those also some be the yawa. One back on Bemana or buy another bush of farm and hour. Thinking your copia or ma. Ni di ya panka tell the big crowd hard and gain or down or the one no be my ultimate dinner to come. And bia or call one rat person be or just Lumba said Ninia been poma crowd to TV. And any man money a discount so the 2 it is actually I was almost say Lumba that was the short show I didn't know the short show. What's what this Nima Missy Castle? Aha, Nisika Unya and get on a buana will be the short. No evidence and also there are more cancer and Lumba Sama. So also Taliza and a little kind. What is the Taliza I am on a day? Mr. Materials said Taliza son of Buama and 2 kinds. And the beer answer and I will be some for some more crack. So for any family. And Taliza man been able to force us. Yes. And I say, no, the one can't say, Mammy, I could say, well, and I knew you in our farm, and son, I knew you out. The Luba the Bill Lucas, one I'm walking, Luba Castle, and you might add that damn females, I could say, and the woman about one on a patrol. That be that so one, I'll buy 15 years. So I'm a young Johnny Bianca, because that's can't get that out. Okay. Until say, Mammy, I could say, one, and the old Cassie said, Lumba Jano, into Uncle Penny. Maybe I meant to me, let me know, meeting because I was Jano. Nana, dear, Shan say, why you be? Where's why you be? Why are Sassy? What's why you and think me now can be here someone come in. Said one more hand out to me and go win any of the other paper. As I'm a coin, Papa, Nana moment in the years and was 7 free a how. Yeah, but I should say, you'll be a quack, why be ye? A beer found for my again. That beginning of Quatana, and I say, oh, me, and you can know Papa, she say. So me now you can go. I mean, maybe you're here with your son. Can I now, sir? One and one show. That time I can't ownership about who you be when you're a giant. Aje. A dear chess, we are saying, we didn't come when you're back. Now, when you be here, we are. Where do you sing? Can I say? No deep, Cassia, opposite Chinchina, China, didn't say. Maybe so, we say,
what is say abusuapanyin the letter come mama me akusha say wa say what the janu nti say the give by ye krata no so kan no ye in favor there be say the abusuapanyin ka sa say beginning say abusuapanyin so onim no so onim odobro ni lata no odobro ni no abofo na okose no enkoduru no ho ana akra ohun no ampa so odobro ni de onim ya abusuapanyin na wo wu enti akwa na ka sa bia o deserve by chain na abusuapanyin say me committee panifo say me committee wa committee akohwehwem ehun say bia da na wo fa na wo free mu no no ampa akra na ye no ho ade a e de na chese abusuapanyin enka say bia afi dem ko hwemu no ampa akra na ya ye no ho ade enti wo de say ya ye wo nyina wo say wo mpene enti abusuapanyin na achi na no pene abusuapanyin mu nyina wo ye fefefe eye do ya kan wo say wo mpene e na wo so hwemu say wo so de nsa ban ya nya kwa bia alaja wo dikosi ni maame na so enti wo kra e koma wa bia nkora ni nti wo de nya hwe enti na te say the sama 40 bi aware na sama wo kra ya bususam so ba ya be wale o sebe na wo do sakokwa na se nya wo dikosi ni maame na so kasa abusua no kon komonto ba bia betia komonto abusua ni bia nu a waka say we dey akosi ni na so ana eni ame so say sa so na me mate no sama alaja ye nyina yese dia mo tete ma me akoso say wa say me so yese abusua for so confirm say we dey sanu beja lumba o jan ho e no kre say we dey sanu wa nya lumba me de me so ba ante say we dey beja lumba me te say we dey ko lumba so fa nko we dey ko ma abusua ja so anya we dey ko si lumba ma me na so mu kra mu jami na se obi aka minimu obi se pa ko ti bebre amaka se ni ba ne kai minimu mu di ana me se dia momo ke aka no se wo kra na aka ya se minimu di aha nya se ana me se tv show ne phone ya na bloggers yet mo kra mu na okay oni na so bi aye manage ana me se allegedly I'll be na kama mate papa shi wo jira na lube wu ya o video ni wo ya so for won siesie na tese wu ni ya wu na kan kama na mi enu mom na won siesie nka de siesie bia na me nipa no e se wo ka wu enu bom na wale ni na tama wo de hie na tension here and the way confusion number 54 just asumdie ni dem say enyama yam panisa but akoba na sa yam panisa but akoba na sa anti no so the full bar you know ni chemu ene emu amanebo esomo ewo the it na koso asewa ena sa do die omo afesi ofo enye kuma akra so ewo ho yes anti sanity ya ye de ni mama na ho oh yeah Oba na me kwa wa man ka. I'm just for Mama,